yanka ya no ntum wona seda ho ye wi fi ye ho a DLFM nti ye be kai na ya danase rade ye da wase na do pe ye ni efiefo ni adofo e ni atanfo mpo ye da wase so wa hye nyina yeso bra kwabra anope yakopon wa fama wa san ahyehyɛ ne ma foforo na wɔtwe foforo ne ewo mu ene ye Monday boso foforo ne ewo mu ka boso mu na sia ye hu wo mu biem eno so ye different erade afansi esiew ema wa san de foforo abrɛ erade onko so onti n'anim nkyerɛw onbo ho ban onsi esiew ano ene wakoma ene onipadua anope bia se wo ma foforo ma aboto esori nti no erade nka ho no mbo ho ban sonko DLFM abusuafo amwo anope erade ntoni nso ngo bia so obi o mbedu erade mfa ne mbra no erade nka obi bia ho yi obi enfi bone ni musu esan bia mu rakobra anope nyame nhira wate amen obi uni obi akasa anope ma anope na kuma to ne yem erade nka so akoma nto yem e de erade ase so waya ne sa oh yesu di amen amen good morning Kwatra. Minu abema na anope wapo mote say. Oh, Christian Atmarapa, Mojana no yen ni trademark. Yedenya miase. Then what you Mojana apoye. Yedenya miase. From 116, that's number 1 and 3. What anya yen. Na wudin emom na ha emunyam amama. Wabayeti, no kre enti. Abia na mama enka fe. Ehye na munyam kopon wo. Na yunyam kopon wo so, your pay anyway. Amen. Mate me da say. 0593406565. Hello, good morning. Hello. good morning Me ba share for saying. baso ma ko ni You are not paying any Yankopon say. yo e de nyame ase e be de nyankopon ate wo ne waya amayen isa se wa fe yen so aboye ho ban sonkun awo wa yen anaji de suyi obonefo na nyan amfa yen anya na mama ne si wa me asa so de afi yen dem bi moje bi mu afi san ye sekrema da bogiem enti wa ya de kese de amayen dia na wo ta yeyi wo senkanfo wo se na ase e da na se de nyina so be yen so sa busun we se mi asa de ko wura busun ba kun aye mfa na yeyi ni na ase mfa ni da bi de da ana no pe mi pejam abusun ko ni nyina de se nyankopon sa se won koso no mo mo ban on ti na nyum nsem na ne amoye biara ensi yiye ana pe ba bi biara ye ma me anti magi bia mechia no se mechia no papa ni se nyankopon afene so ama de pe bia che no ye da na se en fada de bi de da wo yesu dim amen Amen. Good morning. Good morning, Black of Lampashon. Me pacho me ho ya pa for saying. Efeme efuan kaza freedance. Ana paying any Yankopon say. Medayamia se ema mebusia. Medayamia se mame mame. Medayamia se ema minyamu na. Medayamia se ema nana PNT. Medayamia se ema dio busia fo ina. Mesanse dayamia se ema miame ho. Erade medase wa ye bia mame afimu ina. Meni mebusia ina. Medase. Erade medase. Amen. Good morning. Morning, DJ Van. Me pacho for saying. FM said there's a fish sack one. Ana paying any Yankopon say. DJ Van, Danyamia say, a farm. Nimpa some of the pay. Then we still go out no but and then they are coupon about your farmer and for Bidia boy or no dear bassa. Then I say, a farmer only me, you didn't mount, and me bushina, and it dear bushina. It's being Ebako. I mean, Kobe Biao. Amen. Amen. Me da say. Good morning. Good morning, welcome. Me pacho for saying. Asame da bam kase fi asame. Ana paying any Yankopon say. Akoba na nyankopon aye bi da nyame ase. E din kan woni e beda wase pa nyame hira. Amen. De bia o ma wa ho de no ma wonyansa e buro Solomon de so. Amen. Ne de bia be cheche ade se ya. Ana pe he de nyankopon ya ma ye ne a e bro adwene nti ase so. Nyankopon abo ya ma de pa chi ama ye ho ne han kese ya. Ghana manyina ne ya kan se ye de radia se jo kwa bibiara wasori dware se wo kwa adwuma biara de mfa ne nko no mfa ne mna asomdwe mu
me da se me me busu efia me timu me da rade ase me mu ni panyinara ti e so anoto obi nka se no ba bi ye ne ya na me rade nyakopan hwe yen so me da rade ase amen. Good morning. Minamso. Asante Zongo. Oh papa. Ye na nyakopan se. Atafio on treusium. Amen. Obi biara odo biara. Ebre sinyinara. Juada. Ya se fo frase. Me idiom. Mama to ba kwati. If you tell me someone wo. Ansa na wo. Dia nyinara ya be dani eja. Oh, tani ai. Someone wo. Amen. Asante Zongo. Good morning. Good morning, Hitman. Me pa share for saying. But I'm today because Africa to 25. And I pay your nyankopon se. And I pay the Namia si 1 year why am I? Amen. And I pay me dana si bebre. Se me should say. Me ni me busia. Oboy who ba ma de achi. Me dana si ma wo so nkwan. Wa ho de uni we busia. Se embre nyina wo ba yakopon de wo ba. But say can kwansa some the train. Me say oh who me de mobo. Oh who me mobo bebre. Because me sem bebre me ya tuneni. Na me wo didi say obeyama me. Hitman, me ni Obia o, me ni me pape. Say oh who ye mobo embre ni na. Dede. Me dana say. Dede uti me. Yes, you. Bible say yema ya seda endoso echin ye bisade. Adapa nyankopon ye wakoma so ade ma. Why? Amen. Me da say. Me that make a choice be fear so you know. You betu ho na mo. Why? Right. Me da say. 106.9 Anidaso Wɔhɔ Obia no pay. Good morning. Morning, Apo. Me pa cho me ho ye fro saying. Okay, ye na nyankopon ase. Ye da nyame asema ye nkwa, ye da nyame asema DLFM na nkwa titiro ga akomra. Amen. Nyame shira. Amen. Ene bebi ani amapa o de bre. Amen. Anope ye da nyame asema obi bia ga na menina. Anope sema sorry na man sishi. Le bushafu bia afem se isi anani bebi ene yawa. Ye asida menyama. Me say, no nye juma ye, Radian Casoma and Saffron, one so one solo moko juma so. Radin do only any more kind. And okay, a dana fear and sada, a dana semester fina, a dana fear and sada. For my yammy shroud, any baby and my power the brain. Amen. Amen. But take me that say. Good morning. Good morning, brother. Kwaku at the sign of pay. Brother, nyame adom me ho ye. Me to nka se ya, me nsem musa sese ne awo tie kra because dream na anopai wo de kasa na chese bibia ye ku. De nyame ase. Kwaku ya na nyankopon ase anopai. Oh, ye de nyame ase se wadom yen aboye ho ban ama de pa bia ase. Brother. Se wo da ama de ase no. Eno se bi enye by force o. Se what are the king. Eye humobro ene obo ade na dum ana ya o ma ade fa bi tie. Sabre isikafuo fie bi amanfo hwe ntoma de bo yam so titire wa wo efie wo no wa eden wa fim na se kwaku 49 emoje di memu afusani ani ameka na se aseda enka obo ade no aseda nka nyame se wa ma DLFM eda so ejina ne na so ne bejina ne na so aso kopim se wi ase besai Rakabra me de obi bia wo tie DLFM ase DLFM ejumayefo nyame nhyiramo no kamo no almost station no ban na nia enti a daddy estate up this very station enti me mrem na do me amen amen ye da se anopai won so watumi afre. Good morning. Good morning, Rakwana. Auntie Maggie, ye mami anopai wapo muti say. Adomani ahwe yi na. Ye de nyame ase. Ye de nyame ase. Anopai bi obi kan san kwala na na bi service won ko school me ho atere me. Anopai ye da rade ase won bambo ne ne feso pa for the ahwe yi. Ura Yesu oni ye na di ye die sorry ye never sakati kura ye mu we nya ya mo bone bonsam amfa ye nya na man tware ne se
Ye cry Janet San my proof, the soon for a CD, and there will be any high to your so. 1 month from my year when we are toying here, now you sit down to near the man. You done a so a bambo, you done a so a sofa. You done a so on Kunimudia with the mayan. The devil idea as the man and a bussian na. The devil idea as send so much with a bussia. Some in a bussia, coffin in a bussia, DLFM of bussia Castiano. The devil idea as soon will be the medicine in the fiba. A radiation in so no more by Nena and now you're Georgia. A radiation to be the Anamon 16 years. Yes, demo. Amen. Amen. Auntie Maggie, good morning. Morning. Me pass your first saying. Start to a grandson. What about you? No pay your name. Say. And then Uncle Ponga say, "So me born in she one chamanchine. Now that's what Tinkum. Then let the yam is still a red release you make us stay. Me baba wo a fan a back. Me the Nasika Sipa and I'm the man. Because I had the Nasika Sisma or less associations in Empire poor. And ya hofama. The ye be a young upon a year to me, and Amma, we abba. Medanya may ask that Emma dear office of Winina. Madame was say, Amen. Amen. Mr. Adria, that's a seven so. What to me a friend and I'll pay. I can't do me a doya, trading empire, Maya. I'll pay you for an accident in the Biarada. Hello, good morning. Too bad. Join you live on Facebook, DLFM 106.9, live on Facebook, live on YouTube. Over and share link it up. I'm off for being sweet to me. Good morning. Good morning, Hitman. Kofi, mate, to say. Yamia do more brown patron out there. Yamia do me who you and Yamia say. Hitman, happy new month. Thank you. Then Yamia say, Wama, Bosumia, a toast to do back home. About betu, any pine nana, and say. The Hitman may know any deal it's here for your tongue can nano pair. You're saying your coupon, and I, the bambo, and in the homo bro, and in the more or the share so. Any so be a year, 1 year then, 1 share and phone so, and for ye can say, NDU, and I'm pimping so dear will do. You see, ready, that was the Adominity. Amen. Amen. Thank God for another blessed day. Watching live from Christian Village at Chimota. I thank God for the gifts of life. Amen and amen. Hello, good morning. Ramon in Apome. Me patch me who you down swear. Patch on your dome. Your first saying. Or don't need to live on Obujo. Your name Uncle Passe. Back on my idea need you more. No crepa. Or my departure, and company Bia, as to camp you. Back on my Yamima, young Sanke, the deal beyond Cassani food or the brain. Back on my show be breed. Maybe I meet you. Media share baby na medicine here. Back on my apartment, I'm sure what. Amen. 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 May I say. Good morning. Good morning. Mention Panas home to sign up pay. Uchediam pono adawroma. Whom I boko. Yenna Miasi. I mean, Uchediam pon yanko ponsi. Son of pay or the chairman and the ma. It's in Crumble, no, my Ghana, El Conanima. Now, tactically, no, I asked that, and I'm the ma Uchediam pon yanko pon or share, Minuswa, on my Yahoo and myself. And no moon, I met Yamiasi. Ayama Ebenezer Ado, a Pentecost software, Chebi and over, and Luffy who are Mancasa, the software penny, Aya Emmanuel Ayitevi, a Pentecost software, or no, the district pastor, I was going to the pay, the Da Yamiasi Katiafa at the Mano. Aya Clef collection, I was home, Kibi station, and I'll pay also a Tio Papa, or Sat Barama Ayukofi at the first. To whom I can Namia 17th November. And I share as you also blows room. The man another mina to Shapa, at the best room. Men Trempana, Macau, I'm saying. Right, may I say. Good morning. Good morning, Hitman. Me about your first saying. FM do. Casafra Atomic Hotel.
Hitman Yamisa Wati. Amen. Was you partly or you in some questions and a pebia the Mayan super papa. And you me Obia the Yanis how Yamyard Blair so that DLFM to come. Let me die and that's a dear. See the Manusia Dawati. Amen. Yambo won't buy it and we'll be saying Amen. Amen. May that see you do so once up to me a friend. Good morning. How you doing with the family? Thank God for a beautiful morning. And it's a new week. I thank God for my life. Happy Sunday to me. I do as I do we buy and pay. I saw another pay what Yankupon said. God has done it again. Oh, what Yankupon said. Thank him for protecting me and my family. Amen and amen. Pastor Abraham Lai, also good morning. Thank God for the gift of life. Cassandra, Jason, pay what Yankupon said. God is good all the time, and I thank God for my life. 106.9. WhatsApp messages about Crown Pay. Good morning, how are you doing? Thank Jesus. Augustine Akofi the Fritema. Community 11. Good morning, I thank God for a brand new week. I'm in Mefia. The Fritema Community 10. I thank God for my life. Piano. The Fritema Newtown. Madam Sarah Pamford. Our Bank of Ghana no pay. That's what then Yanko Pan said. So what that's what Tinkwemo. Moja dini mua frusani and after Chamada Bodrima. Auntie Sarah, so what then Yanko Pan said. Good morning, Hitman. I thank God. It's Monday. Abraham Otulakai. And if you community 17, Lashibi. Hello, good morning. Good morning, Hitman. Me patche for saying. From Burma, Casafi, Tamakom 5. You know, Yanko Pan say no pay. No pay, so I have to make a Gabilan to and Telemakasi, Jagasa Maketa. Amen. Amen. Good morning. You're from your Ivy, me the fresh shall be checked. I'll promote to say, much of me who you pa. I thank God for my life today, my children, and my family. I'm much grateful. Ivy, Eddie Fresh shall be trained by I bet you go one tea and I sit down. Table so me for yesimwe. When you come aswadi for my every day if you fear you kwa dwuma you want fire nko. Na ya kwa kopɛ dwuma wo ma yensan ka bi. The ba na ye bedu fia som dreamer. Like say trade yam ponyanko pon. Na pay the was set. 3 minutes after 6 a.m. here. And it's still the breakfast show. And it's a brand new Monday. You can catch you it up. It's a fresh start to chase your dreams and rewrite your stories. Coming up next on the show, major stories making headlines. And the National Daily School Wakra Tambo Boss 1 year day back.
change shrub akwadwo same bi bet na say. Anapay ko wakrata dia cause all the top stories, all the major stories making headlines in the national dailies. Na anapay kwadwo bet na say na fi wode ni nyina e dia bre na anapay. Now the German president, Mr. Frank Walter, is in Ghana for a 3-day state visit. I shall see and rap. The Food and Drugs Board, I said Food and Drugs Authorities. I can come on. Obia no pay would one better they would one I would have. Your mama happy birthday. Happy birthday and come on, Papa go so. I birthday, happy birthday and come for my. I better go up Papa be a day I would have happy birthday going out to your banana. All right, Timothy Kakari, our Global Media Alliance. Timo, it's your birthday today. Happy birthday and come out. Ramatu Mohammed. Happy birthday, happy birthday, and come on, Ramatu. Happy birthday, and come on, Joel. Mensa. Abeku Maxwell. Happy birthday, and come on, Abeku. Turning in Abano Pay from the Daily Graphic, the Custodian newspaper Abano Pay, Daily Guide Abba, Ghanaian Times, the Chronicle, Publisher newspaper Abano Pay, the New Crusading Guidance Abano Pay, Ghanaian Publisher Kratane the Handman Paya, Daily Statesman, Supreme Newspaper, the National Voice, Daily Guest, the newspaper no Hano. Kratane in a Shraba could just be a new man of pay. What the Kratano was one whatever. I wonder Monsiana Pema men can follow Lumba supernatural mineral water from Lumba is supernatural mineral water. It's pure in every form, just get a grip. I sank a piano pen Kolani Kusukuno. The 2 on lunch box smoke. So could you may numbi. I say tough for the dross of power. And to one Musia, I'm making sure say Lumba is supernatural mineral water from 24. Nothing and supply will be 0555 274757. Lumba is supernatural mineral water. And I pay what boy any Jumedi, Yedia bro. As usual, is Shabba Kwajo Samibi. Atinase Kwajo. Good morning. Yeah, good morning, Rakob. And I pay what Pomote saying. And it's a new day. Yeah. It's a fresh week. Now what you for Frony Ashasian.
And then you bubu so no. Da etoso miensa wo fimpim you know. That is a kakra ye de afeno ye de ko awiye. And how was your weekend? Weekend is na ko ye. Ya me ado na bibia ye boko. And na pa me too na wodi so for radio so ze me peka kakra fan to say no na fan to correction but yes bye. Minyante mwase. Ebeba. Na matese German president so be PM Ghana. So what you want them there? Okay, and I paid a nyadi amenyate. So said the Tibiana. Wabedu Ghana. So our 3-day state visit to Ghana. Okay. Ntina Yamana Kwaba. Yamana Kwaba. Okay. Kwajo anapay. Na mini for edin komo. And in Crasha near Shea Hono. When you say a boy, Marco enum 5. Anna David, would you come Goliath? Yeah, no crash emperor. A boy Marco enum. Kwajo and I so be one of my the sabuano, Emma na, in Kawania Boni Mujidi. And young one day near the con. And yet dear Winim. And young pipe or do our bebo. Emo mpaebɔ ne akwankyerɛ deɛ ɛyɛ paa nanso ɛkwan awurade bɛfa so adi nkonim no ɛnyɛ wadwuma sɛ ɔbɛyɛ mu hwehwɛ mu sɛ ɛboɔ mako enum etumi kumɔbrane David deɛ a anapa yi na mehyɛ tiefo nkran meka kyerɛ wɔn sɛ wɔbrane biara a wɔtete wo ɛwɔ sikasɛm mu wɔkwantuo mu wɔbrane biara a wawadeɛ wajuma wo ha wo sunsuma fam no nyankopɔn enkum sabrane no emfama wo boso me foforo ene ya hyase it's a new month into nyankopɔn ene yakoma so ade emfama we ni nkoma no pe ye boy kwadwo we yemfa nkyia man na tiefo no na yemfa na ase ma twede ampo nyankopɔn se na wotwe nso ode ene twa na wama ye ho ama asem bia and said the wokan sa na bible no aka no so wohwe kwan ofa so a oyi David edeni free baby Anidaso Obia enie na enipa na wiase nyina suro no na twede ampa Nyankopɔn ede na wo konkron ne tumi no edua David mu na oyi ebo nketewa wo nya kese akura nkete saa enum no no gina ho ma Jesus Christ edin Jesus edin no na ode kon edin kunim and asma de tu dwe ya semba ko ehu hia pam na ade ba ko ma ne nwanwa ne se saa ebo enum no emen ya dwen se ebo no ne ku go light anya sa ne tie ebo no de yensenkyere ne ejina ho ma bibi na Nyankopɔn ede ne honhom no Jesus Christ to me Nyankopɔn ne ja ede dom no no ode fa saa David abofra kuma no mu ena odi say to me ni shabo no ma ne kokko de nkonim enti bo na ehu ni saa ne de do hu ni se na ye bo de ba honhom ne de na ya akode a na ejina ho ma Jesus Christ ne tumi a owa eburo tumi nyina so e wasase so enti no ade bia mo no ohun say emna go light be jina ho no mo otwampoa kake kantem ne ade a krama ba te se wo me probi ne na si akan a nanka wo de wo se ne hwan me pani pa o yo brane a na mene na si akanya na mene na ko na metwa ne ti na hwe nipa bi a begina honom ze unhu ne ti hu ne nan we se de waye obi a se be ya afi ni uni di da na mubu mi sen kura se de miti na me probi ne na kontoko na be ma mu na begina ho ya attend the kura de mami go light and asema David kan ne say me na mawurade Yesu Kristo dimu ene eba wo so na metwa wuti na me dia mawie mu no madi ti asem ne ye wanka se me ba beku o se na menam awurade Yesu Kristo dimu Jesus Christ Nyankopɔn do ba ne dimu na eba wo so na me wogidie se meku na metwa wuti no afiri so ene ya de ba akon and then so behwa those days no mo akontade ahodo a na mo kokon no mo hye kodo unim working kind Bible now we describe David and David was about 9 feet 9 inches
9 feet. Not just any penny or brand papa. Oson why battery. Ne ye nipa oson no why battery pa. Aha. Entina akontade wo hye no so no. Na nya de akwan bia da no ho. Mo hye no so. Na nya de akwan bia da no ho. Entina just bibie no ho abeya a obetimi etumi adi ne so nkunim na emu odin ye pam. Enti wo kan First Samuel chapter 17 downwards na kwa 15 na nsema ye kan no obehu ni nyina wo honom yes obehu ni nyina First Samuel chapter 17 na wo de opa kan ya from 1 na kwa 15 ni nyina obehu kwan ye fa so David ekun edi Goliath so nkunim and atade a na ohene soro ona na that time no Israel man na no mukoko nti edum pempen so a na sa ntokwa na eso okoko no ohene soro hu se da bi okun we die nyame anim nukure ni emfa mehwe nipa wo gina ho ya wo mse makoa mamaje fans na dodo but we die okun we die adabraka emfa na David nso de bia na yanim se na sere nso na okan nwan ne saa to okoto ya ohu Goliath se wo gina tenten saa na na hwan kra na ebegina wo twa Israel bayin poase ya a we tumi be no wo a enti otumi gina ho no mutwa ye mpoasa we de mentwe ma no kra and ohene Saul ka kire David say na wo nko da jamani pa wo gina ye ka ne ho asem jama wo nya ante ne nka ho hwe okofo pa o senior enkoba ne nko ntwene sa o so nya botre me firi Jesse busem me fada ne Jesse o ye hu pa ye ta yankopon ne we ya afanti ye befa so chama emfa ena ohene Saul yi na tade ne ma David say nko wonya tade na nka won hyempo se be ya enka ja se godu ba bi na se Goliath etwe bo no ne na agyan na enka no se da bi o sha tade na no se da bi we mi so hweye emoa me be sha de kwa medi nkugu nti David eyi akontade ne gu ba bi a wamfa nya hwe kra wanhye ode ne ho saa na koye keke ade ode koye na no eye saa abo na agina o ma Jesus Christ din no ene otumi de kon ya oto ba kupo wantu num no kra one pen oto ye ene tumi ekun Goliath ebo no bono mama so ene wura ne tirim and we kire we say abrabo na ye pono se yenya gide otwede ya mpa Onyankopon mu na ye de ne hoto ye de ye hoto ne su ya na ya mpa no yenya ne mugidie na ye de nwuma etae to a bra ko bra de bia ye bia no do ye befa ekokuruhwe asie mu ye befa o help mu nanso se de etie bia no bo sha asase na ebeduru so na ebeduru so emra esim ebia pese oduru so nne but ebia ne Nyankopon nyansa mu ne tumi mu no sam pempen so ne nyanduru ma wo ne se oduru ho na ebeye wo hawo nti no wato no bo ase hyehye na bi dia ma wo enti ne yento ye bo ase na yenya gidie se de ye ya David anko sha kote ne mom onya gidie bi se ono twede ya Nyankopon a otimi ade nyina ya na asem kire ye se so obedi ne hoto Nyankopon so a ade nyina di boa na wie ne yie no ode ne hoto Nyankopon so ye ni senti akotade mpo wanhye bi na onyagidie se obetimi akon na wadi Goliath ne so nkunim enti hye ne ye hye ne so yim edi kan wonyagidie etaso mienu nso osan de ne hoto no so ye gidie na chi no onyarehyemu ena biu osan ne nwuma ka ho emfa gidie enko tu sabe tumi enya adwuma ese wotumi nya nwuma ka ho enti oyibo na obompa ye gubo no se wo gidie se wotobuo we ya ebetimi akum Goliath no na watimi de ne so nkunim anopai yempa abone se yemfa ye ho to Nyankopon ye hu no so ye yemfa ya wira nyina hye de mu yenye ne mu gidie se edudie edempo a wono nkoto no betuma twetwaje yen enna ne tumi bia anka nyame ho empa ho achi enkonkwa ye Kristo ni a edu baabi na ho kyerewa ene ma menkwa konfo we ho na ho beboa me e wo mra konfo ni tumi yenhwe ni ye pa ne ntintim nyame na ase ne nim se yenya gidie woni mu ye na ya de ho to no si ya mpa se ye ono ne ye dana bra ko bra dudie edempo a ewrade bebo konya to baabi a ekwan ena Pekrata ni na ya krado inshura ba kwajo sambe ojo bu breni e Ghana 40 o ura krata mo boso no Enquires bra kobra yemfa aseda ne nchia emfa meneti fo mutie yifre chirichiri ene bencheye
na yɛnka sɛ twɛde ampa Onyankopɔn ɔnte n'anim fa nkyerɛ wɔnom na ɔnhyira wɔn yie paa. Anɔpɛ no kuwa krataa emu nsɛm no nyinaa no aba abɔnten na de aba no yɛbɛsrɛ wɔ adaeɛ deɛ no ɛyɛ napɔ so enti sɛ wo nsaka kuwa krataa no a wobɛhu nsɛm ahodoɔ a ɛdi mu ɛhim no nyinaa na wanya bi akenka ne mmom no yɛdeɛ no yɛto yɛbɔ ase ɛtutu no asra ne abasa de ma wɔ napɔ so na wahu nsɛm ahodoɔ a ɛdi ɛhim ɛwɔ ɔman Ghana mu. Na anɔpɛ no yɛmfa kuwa krataa a ɛdi ɛda so ne Daily Democrat anɔpɛ ɔde bi nam na ensema de aba no mutu no chire mam Cocoa Board Annex 2024 National Best Cocoa Farmers in London. Cocoa Board Annex 2024 National Best Cocoa Farmers in London. Entemu chire mi se Cocoa Board for mpenifo etimi apo mpenifo mutumi bo ayema omanga na cocoa no etimi ekɔ nkoden ekɔ nanimpa wo mayimu ɛwɔ mfempem mienu ne aduonu enamu no wɔnom etimi abɔmaba so ɛwɔ obi manso London ano sɛm no kurakata edibi aba anɔpai na sanse na kurakata nanim hɔ no ma no wobɛhu ɔmanga na yɛmɛhye badwam akyia mehene right honorable Kingsford suma na papenfo ni da na musem sanse na dɔm kɛse o ma se badwam wɔnom bano dini ani den ɛde onimnyamfo Mahama yalgamfo ni da na musem sanse na ningo prampram ma hye badwam no kura nso no yɔsoafo a ɔhwɛ ɔmanga na nkitahudie na bɛfo kwan yɛfa so etidwuma ne den ɛde ɛyɛ Sam George no kura so kopie mu ɛwɔ ningo prampram a ɔyɛ wɔ no ma hye badwani na kurakata ne da no wɔkyerɛ mi sɛ ɛyɛ Primpark cause for suspension of misinformation bill. Primpark cause for suspension of misinformation bill. Enti we no kurakata yi echire mam. Enyumeku ahodomo mmɔden a ɛyɛ ankwankra. Wɔnom etwere kurakata ho sensem edintim kurakata de ba abɔnten. Ma yenya bi tokenkan ɛna afin so. Wɔn tintin nsɛm de kugu abɛfo tentan so no. Wɔn de adesre ɛde to ɔmanga na mpanifo no msem. Anka bɛyɛ no manim yadam. Ɛyɛ misinformation bill no mpanifo mmɔden no ɔmontwensan pa. Akurakata yi ɛde ho sensem ɛde abam. Na yɛkasa misinformation a ensema hodo nipa bi bosiremu ka ɔka asɛm no entesa na wakyea no sasesabe wotamfo esua wasa na wakyea ne pa ɔkyirimu asa ne ma nyina yade a emwa nanso mpanifo ɔkyirim sɛ nka bɛyɛ no manim yada no wɔnam twentwen so kakra na ɔmonye hwehwɛm kakra emfanfa ho ansa grata farm ɛtɔso enan enum ensia ene enson enwɔtwe ene du baako ene ɛbɔ saamane yi ɛwɔ the Daily Democrat kurakata ne manopɛ no yɛde ho nsensem ɛde ɛsom wɔ na yɛnko yɛnko pie mu ɛwɔ the Ghanaian publisher kurakata no nso anopɛ yi odibi ɛnam na ɔde yɛkɔ pie mu ɛwɔ Pamlos ɛwɔ nkrabopre mantemu na wɔkyerɛ mu a Chinese takeover put 1,000 Pamlos jobs at risk. Chinese takes over put 1,000 Pamlos jobs at risk. Na wɔtwe mu beto dwa sɛ na wɔtwe atwa mu na beto dwa sɛ okopie mu ɛwɔ Pamlos am wɔnom wɔdwumaku kase a eto nkyene ɛwɔ manga na mu a hwehwɛ mu kyerɛ sɛ ɛyɛ nuanom na namatran kondwa wɔnom wɔ ɛyɛ Jamestown ina de asase ɛde ma adwumayɛfo a adwumaku yi ɛyɛ manga na adwumaku a na mekese de nipa bɛboro apem mpem du bɛyɛ 10,000 1,000 nipa bɛboro ɛyɛ apem baako 1,000 ɛna wɔnom ɛyɛ adwuma ɛwɔ Pamlos bia ya wɔnom etu nkyene na mekese enka ne kyerɛ mu a na wɔtwe atwa mu yi ɛna na adwumaku bi a wɔnom efiri China ɛbɛto hyɛ ade hyɛ a wɔnom ɛwɔ Pamlos ɛso sɛ kyerɛ mu a asase ne enkyene adwumaku no ɛyade a manga na mpanifo ɛde ma wɔnom sɛ ɔmamɔde amɛyɛ adwuma hɔ no nsɛnti no Pamlos adwumaku etu nkyene no sune munsi obio na momfa adwuma no ɛmfa ma China fo asɛm wei kɔfa mentema wat kakra sɔre me hoye kakra na akɔso ɛwɔ na wɔtwe atwa mu ɛwɔ Pamlos bea ya wɔmuto nkyene na nya sɛ mekuma kora na mekase de enka ne kyerɛ mu a sɛ Ghana mpanifo ahwɛ ni ya ade hyɛ wɔn yɛ adwuma a wɔmuto nkyene ɛwɔ Pamlos hɔ no mo no ɛbɛha dwen pa nipa bɛboro apem 1,000 ɛna wɔn nyina da adwuma bɛbɔ hɔ no hɔ no ma ɔmo srɛ sɛ Ghana mpanifo ɛbɛyɛ nka mo nso ade firi sɛ adwuma yɛ Ghana ni adwuma ɛboa ma Ghana fo dodo na enya nkyene tu no
sɛ mugye adwuma de kɔma China ni a wahwɛ no wɔyi Ghana fo no nyina dia bɛka kɔfa adwuma sɛ dia ma adehye a wɔn mu yɛ adwuma ɛwɔ bea wɔ muto nkyene ɛwɔ Pamlos nti we de nkaban bɛyɛ a ɛnka wɔhwɛ ne yie bi sɛ deɛ ɔyɛ no ɛbɛha adwen yie pam katafa a ɛtɔ so mmiɛnsa na ɔde ho amanebɔ ɛde aba yi na anafoɔ no ma na abɛhu akane ɔma Ghana mampanin ɛbɛde akyira ne kɛsɛ yi ɔno kure ya ɛbɔ dawuro ɛpere sɛ nka bɛyɛ MPP ɛmɛyɛkuo no ma wɔn wɔ akwanya sɛ wɔn ba bɛtumi akɔkɔto aba ɛwɔ ɔpɛpɔn bosom a bɛdi anim ɛwɔ mfempem mmienu ne ade nu nsia ne da ɛtɔ so aduasa baako kɔto aba apa opanipa wa akɔgyina mu ɛde akɔpere ɔmampanin akonnwa ɛwɔ mfempem mmienu ne ade nu nwɔtwe abato no mu no Dr. Alhaji Mahmoud Bawumiafo ne da ha no mu sei na wɔkyerɛ mu a I came to save not enrich myself. Dr. Mahmoud Bawumianie wɔkyerɛ mu a akonnwa na wɔpɛ no sɛbe papa so ɔpa homa so ɛna no mu de no mu no yeye mu a ɔmmɛpire tumi ɛmfa nkɔyɛ ne ho sikani ɔmmɛdwiriga na sika ɛmbɛnkɔnkɔdi dabi anya hwɛ kora no ɔwɔ no so no ho deɛ obi a wodie ɛdan wasi bi ahyɛn obi dedam ne senti ɛnya Ghana sika na ɔbɛdwiri agu ne botom akudi akobɔ mu seto na mmom no ɔwɔ ne som sɛ ka Ghana fo yɛ akwanya na MPP delegate ne de tumi hyɛ ne nsa ɔba bɛsom pa fi so no akani honhom na ahyɛ ne ma ɔwɔ Ghana ho dɔ pa nti ɔbɛsra da MPP delegate samoto aba monkai no na Ghana fo nso yankopɔ yɛ adom na sɛ MPP amenyo kwe de tumi hyɛ ne nsa 2028 momfa tumi ne ma no na ahenkyɛ ne nsa nka ne nsa ka stia ne de a ɔde Ghana bɛkɔ bɔhyɛ asase mɔman yɛtumi atumpɔn ne yakoyanim ɛwɔ mpuntuma kwa katai ɛde ho nsensɛm ɛtumi ɛde aba ɛmonten ɛsom na Gracia ho nsensɛm no mu kyerɛ mu sɛ Mahama pays MPs snobs orders entamu kyerɛ mu Ghana mampanin Gracia no watua bi ɛde ama mahyebadwafoɔ no bi ebi nso so deɛ ontua wɔ mo de a wɔ madwa paa ɛdi ada kwa katai sɛ ɛyɛ Ghanaian publisher the Ghanaian publisher na ɔde ho nsensɛm ɛde ɛba ɛmonten ɛsom Samsung Senate 6 partners to revamp hotels. Etibika said the ayade adwumaku edin ada won mo so no eye Senate adwumaku no. Wo mo ebo modin etuanamon ene wo mo ka biewom apom aboa se be yam. Wonum hotels ahodo a edu baabia na ibisi basa no. Won matumi asiesie ne ye kama se beboa na o man Ghana so. Yetimi afa akwanya we so adwuri sika de agu ebotom enya bi ede abo oman Ghana eho bra ko wakrata edin da so eye the Ghanaian publisher ede ho ensem ede aba anopai na yentu akwa wakrata no so na ye momfa nwura mu the Daily Statesman ko wakrata no ede binam anopai na ode nsem aba ekire mu say Bishop take eye Turkey ya boy cautions against doom prophecies badwapam na Bishop Turkey ya boy ene ekire mi say asafo a munya bibidi na momen munya dampatrem munya ahyanya efe V8 ede dem na mokwada na mosode a na akamo ne nkomhye ene oman Ghana ebadane abutu afi we de enimpa akese nko an begu omampanin betumi awu asoafo betumi awu ene mehyebadwafo betumi awu omayima afi nipa bewu kurom ha no enya sem kuma kram ena afi we yahwe ne ya Ghana inso beyira fa ye kureyim ena afi we epebesi ekurafuo bomodin asikua omunya so mfaso ahokyere baba Ghana pam na okiremu a eya pa sa afi bia beso a asofo a mo kiremu se moya nkomhyefo atwede ampanyankopon bia mani na nti anapa de yankopon anka bia nkyere mo da ade a oka ne nyina na yasabi owuo ne beba nsembone kwa ne yankopon ohu ana okiremu a aya na eya pa mu ɔwerem ne senti asofo a de bia da ene bono kwa na twede ampanyankopon de na de kiremu ne de munyae se de okiremu a mu use psychology nko a mu wiridi ni padwenem ehu de besi o mu kirem podi a ene mpodi mu hwe wiem nsa kire na mo de bomba de predation kwa na ha adwen enti abaya mususu se Nyankopon de no pa edide kirem a monka oka de yen so a monka na de bia modde anka se ba kwahye opanima busumi mu 31st or 90 no ene nyasem kuma
ensem yompo saa wo mayi mu sa o kiremu ebe ya munyan na de moye no etuetua so pa o kiremu edu ba bi mpo na sa asofo ebe hwe honkom na so ama wo nchen ama wo sika na wo manye ho bibi pe na wo mankasa ku ato atwene na wo nkwanhye na bam dada na ye kanse bone fa ho na se wa ma meyi wa no a wan fe sika ama ameto ka ma man ne mu pe wan hwe ni ye wo mankasa be bopa ame yaku wo mayi mu de nim da asofo ni bitumi ya ha adwen nti ebe ya munyan sa ne man na sabi mu gu mu ho anim ase Nyankopɔn mfrɛ mo munyan kra no na akwampra ku Canada onyina Japan ya aka ne ma hye de ma de hye a wonom ewo Asene Central na osom saa kopem so no ankasa ka kire ne ho sɛ ompɛ obeye ma hye badwane bio ansa na konwa no efiri ne nsampo enya ade a obi ne kosi akan na otumi di ne so nkonim da osom pa na kwakata ne kire mu sɛ my husband is for job creation. My husband is for job creation. Enti Mrs. Christian a Japan tells MPP delegates. Enti Kennedy akom preko ohene a Japan. Ken City ura echirima yan kan kire Ghana fo ne hokafo Mrs. Christian a Japan echirima delegate fo nei. Ni kuno Kennedy akom preko ohene Japan. Akane Asene Center masebetwani. Oba yesɛ oba besom dabi wa meso be prega na sika gu ne botom oba so be bia nnwuma ma Ghana fo anya piaye enam ne modern bo ene nnwuma hodo a na ne ko hunti o wamfidi nnwuma pi wo mayi mu a wa bia nnwuma me ne Ghana mebu ne pi na anya nnwuma ya ne ka ho pi ena Asene Central fo wonom ante ne ho gyan a emre koye ma betwani no obiada entumi anto no to enfan entan wiem a biara etimi ne so nkonim da kopem se ono ankasa etni dibreto wo se ma se betwani ni senti se mu pe be boa na mebu na nya dwuma ya de mo ha mo ho monto aba no emfama akane Asene Central ma se betwani Canada akompreko ohina Japan a enfim pemienu ne de ne nan okopre tumi a kade na kwadi nkuna bufia nto atan kunum de namba nanso afiwei ne ho kafo Mrs. Christian a Japan echiremu aduru no sunti monto aba no fama no obape MPP ne Ghana fo atadwufo wa obete dende ewo mayimu ene ho sensem so eno no aba bonten na krontrehene mediate in order MP MCE uro ti we de sensema do beto dwa ewo epiemantemu order ne potem no wanom MCE me aban na musini e de ma de hia mo order ne potem ena fin so odama hye bedwane na nse beto dwa mentemo sikakra so de ya efa galamse hu sensem a mo kiremu anipa bi ekwakutua sika de ma assembly no ne ade na assembly no so ese saa sika hodo a wono mo kiye no na ya ade na nam no kwan so fi assembly no adwumako no kutufu magudi a na wonom entimi anya tumi krata enfri assembly no na se mensin no aka chinti no eno na ka bem kwaji sika na ne nyina no ye sika hodo a na ye panatia na ho behia se mensin no betimi ache saa sensem we na ekofa mentomo aseba mekese de mu kirem sem eye krontohina ono wo dan potem etimi de 90 years asem sa mekese de adwobrao etimi aba afano no nyina da obiada etimi atene ho ase ede afa saa sensem on the daily statement ko akata yi ende de ho amanebo ede aba emontene eso na APL survey no ekirem a Dr. Mahmoud Bawumia mekese de wahura dikan a sene ene yeto MPP abano na yakopa obi ekwede omanim ede akọ emfempem mienu na de onu nwatwa bato no mu dia anka wedi okwaduro mirikratrom anka Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia akane omangana omampeni ebedechi nka bai die kwedi mu nkonim kram ene APL survey omaye no na daily guide edi binam na samtitire de ne mu pa so pa no eye can focused on youth job creation na wife no yania ya mame Mrs. Christian Mrs. Christiana Japan ene ekesei Canada akompre ekonomi nyamfo ne hoka fo no kirem se ne kuna de eyenwuma ne nani kun so beboa na Ghana mebunu no etimanya adwuma ye ntiaba na opere ne sabinya hwe ekesika enke Canada ohina Japan ko wo bi pa wo no soro ne ho de ekakasa hodo obedem sa hyan owo bi enka kefia efa nko betenem ne yire ne maje o mani abobra enka wo bi pa na mom
objene Ghana for hunti opese Ghana mebu ni adwuma yentina oba abeso moment mama dem fa tumi ni nhye ne se no ba pe inyo bebu suma Ghana for etimi enya adwuma etimi aye ewo oman emu na sanso na bogo so prisia mind workers demand entitlement make se bogo so ani prisia bato mpesu aso adehia wono moboa eye adwuma ewa ye het good face eye adwuma kwa mutu efuma agudie obogo so ne potem no omo ukiremu a arodode bi ho no ma ese koma wono so make se na adwuma ku no ahwe nani ye mfi taduku no wapo de senti osrada we de mpenifo se abo bi de ajakwa yenya ne kwanti Obia so nkonko yi wo ewoduam no mfa ne nsa akopo ntomagum yenya ne saa kura wo ye de onsa na obeka bia ho betafre ho fisade de ye fa mpepa ntomagum nti osrada waye adwuma aboa ama adwuma ku na nya sika ti entertainment ne ma hodo ye se ko ma wo mo ne de se mo amfa ma wo ma waye kire besi na nya sem kuma mekese no obodo ho nsem ede aba mountain esum sansa na Ghana mampeni mekese de 10 time SML contract no watwam akire din said the OSP de betu jaki seja be chirim se sa contract na ye fraudulent omu chirema eya kane omaga da photo sam for ken onimnya ofoliata na fa kwati kwanso ne sabe krono kwanso edwire sika egu ne botum anwene Ghana ho da entiwe Ghana mampeni John Dramani Mahama cancels SML contract mkese de 2010 time watwam we ne nsema hoto a daily guide ko wakata na de ho sensem ediba bonten a ne homra ne a osa ne ho no eye Ghana's favorite newspaper ehun sensem no ene de ababesum we yenko pm ewo de custodian ko akata na sifuma no pay na asma so adedwa pa ne say Mahama pays MPs as gratia snaps Akufo-Addo's ministers na kwemu yo Akufo-Addo ministers wa ha ehu pa o na omo chirema make say the custodian ko akata ne chirema Ghana mampani John Dramani Mahama watua masebadwafo a make say no wonom S gratia no watua e de ma wonom nanso wonom chiremu de a prempren de Ghana mampani dada na dan Akufo-Addo ono ne MP fo no wantua na kire se dom kuma o masebadwam de ne de e kire din na dom kase de na o msaka sana ko akata epeso kire ko akata no mu nsensem na bapa watua edom pi na omo ye dom kase ne ma ne de no watua endi samanyuko ne ma ne watua ne mo MPP fo de ne omo kirim se Ghana mampani akire din watintim ne na wo so a sai sika ne de omo nsanka ya ko akata e de ho amanebo e de apa na Bawumia grabs 14 regions in MPP 2028 race APR survey enti omo kirim ma make se de Omaga na mantam no eye maako dunsia na se doctor Alhaji Mahmud Bawumia make say de emu maako dunan eye ade a omunyina gye atum so mbeto aba ne de amanda delegate for na gye natum enti we eye APL hwehwe ba omaye ene ode abeto dwa no pay enti ehun sensem no omo kirem a Dr. Mahmud Bawumia sune wa pra chiri kura chiri din na Ghana will not ban Bishop Turkey your boy to profit openi wadwapa osofo pompa ne buof papa o kirema ye ne yapa se de yadi kan kana ana de bia na Ghana behye de bia ntopka besi Ghana adan mo nkwa na mo yasofo Ghana ha mo ye bi too much mo predodo o ma ba ko pe ena o man bebo ena we besi ena we bewu ena we benya nkwanhia adan mo nya bibidi na se mo nya sika gu mbotom a mo nanwen monanwen na mudue bododo ede asofo okura ni ndujide mpo yankopɔ wa hu ni pa bia wa manyam da bia nsem huhu sa adan wadwapam to eni sema hodo am Bishop Turkey ya boy ede ato edifo mo man Ghana ni munie ode ato mani ase monana monwen na asensem kaka ne hu too much mo pese o man no bo no man no bo a sebe kwamfo bane se kuro no mu ebo a wotimbi na Awe Kopoku advocates youth-centered investment in agriculture. Katafa taso dubako na Obama ne so swafo no ena wohwe omanga na kwa yen sensem so Awe Kopoku akirima. Oboa pa na
wetimi ama Ghana mebu no pii na de omo ho de ahye kura yima fi so meke se de o de sika e ba bewuram se be ya mebu no so benya akwanya na moko ato na kura ye no aya akona akona Ghana mebu no pii so betumi de omo ho de ahye mu am ko akrate edin adaso no eye de custodian ho nsensema o de ba no pay no no sanso na over 1,000 to lose jobs as Chinese investor snatches Pambros land. Ntimika said the adesha mutu nchine wa Pambros de mutu atwi. Omu kirema adwumaku a mutu nchine wa Pambros wo no mo no. Omai mu mpanimfo ehum mobo. Epeja adwumaku e de kwa akoma Chinese fo akoye. Nesada Chinese fo nsenye omunya adwuma de a wa mu natua. Ene ye nipa omani akwahye kire sa bebia ani ene kwa akoye adwuma na Chinese fo na ekro. Mo Ghana fo ne de tontentan okwaduru America Trom. Ibeja adwuma de afiri mu sente mo hwe ni yi pam. Ede ho sensem no odi apa na yentu fan ko pie mu odi new crusading guide the new crusading guide ko akata na pay no odi 70 binam na de senior man bishop Turkey ya boy or trend pam Ghana will not bend pay 2 and 9 and 10 nensem no de bia ba na dosun pa waka ose maka mopa de mbeye bia monye Aten debia jabeto Ghana debia Ghana bebo debia mpanifo bibewu ka benya nkwanhia enko ahonkomhye da masha aten mon kwa na moya asofo mafunti sebe ya menya sika na madada Ghana maya twa wo munti aja mo hye nkompena beto eyi Facebook ne eyi TV so na ajansan trafo so afefre ma grant mo interview se sarama keka bia be hwana mai dimri kantente ne osofo ya adio osofo ye hu ye ene amekọ ma wode agigya imekọ a be bo mo de abompai ma wode aso twan osofo madwuma sei se de osofo hu de besi de mekọ pe adwuma ni nyina be sore preko pe na osofo de je fans sa sanyankopon de frɛ wo mo so magasa so na mo frɛ wo mpo ye hunu mpo e wo kura yim a bishop chire mu ase de mo ye no ehu pa nti munyai na mo gu nyankopon adwuma ni mu ase pa aden mo nkwa na mo ya osofo kura mo due bototo wode ho nsɛm no de aba badwa pa wakeka bi e de akyerɛ asɔfo ahodo a mo kyerɛ sɛ mo yɛ difo nanso de bia da nsɛm a mo ka ebokuru nkwa na mo ka de gu aman so mo nyae kra nyae na galamsey ho nsɛm no akwageta ewo Etiwa East NDC activate demand DC's removal o mo kyerɛ mi sɛ okopie mu Etiwa ne Mpɔtam Etiwa East NDC mpanifo bi adwa pa kyerɛ mi sɛ Messi crash no muntu na de sisi a visa make say no efuma gudi akoso Etiwa is one more no opani ne ho bon mu pam onam suma se ana we de okɔ slow motion ayesa na agemanyom no ene opedi slow motion ene onanam kuntu na sesa ene wa bon ho moden etonton sase ne bi ema o my God nsuo ni akwae no mo se no ha nti ene manim yadaga na mampani wutie na yinadi this is no permanent sia every say ogu ani mu ase ona ya ban no musini osiwa na mu e watiwa east tiwa ujejireje ene ya wa ujejireje sai yi regzoma anyom ose ne wa ujejireje se Ghana man pani obetena sai hwan sa mo pani ayi wa na musini no wagu ani mu ase sa de a ene danto wa sema yehu bibi we NDC activist empany for na ekan nti yehu bibi ani manim ya sebe ya udin no wonom ense no Pamros nchine a Chinese for beji nso ko wakrata de ho sensem de aba yentu fane yenko yanim Supreme newspaper no ni din no so pam no kirema no permit no approval Chinese investors activity at Pamros site spark outrage ntimike se de adehia mu ya adwuma o Pamros muto nchine no China foi omunya tumikrata bia enya de opani bia je o matum na so meke se de site won makwaje aboso katafata so miensa na Chinese foi free omukure omuma mu ton China abaje Ghana fo adwuma omoye o Pamros afiri o munsemi e wo mena obia ma mo permit bia obia ma mutumikrata obia so nje o mutum na so meke se de o ma hyase a o ma baje ho nyina aboso a akoya wre hosem de ma adehia muto nchene e bo Pamros wonom ko wakate de da so Supreme e ho nsem no eno no Nala Dade Kotopon NDC Youth Leadership Meet branch organized to strengthen unity and development. Katafeta Sonsono
ento ko pie mu e wala dade kotopon NDC mebu no wo ma bode na wo ma kan defo ahia wo ma nhyehyɛ pi na bɛboa pa na NDC amayoku na fantom apɛde afura e wala dade kotopon titiro no ene mpuntudwuma bɛboa na mebu na wonom wala dade kotopon so atuma nya adwuma ye na gada man panin enam sade ade ye we so na ne din konkron no wonom ahye na nemunyam e wala dade kotopon so ho sensem so aba ko akatai e de ho sensem etimi eti aba e montene eso na Bishop Teki eye ya boy edges prophet to build not eye condemn as VPCI make 40 years of impact into Safopon and then the Bishop ya boy wadua pa said ya kan ho sensem na ntendo masuko bio o kirema de akwas na the time sa asofo nya kwanya nsem hudios issues nko na moka so hudios sa ate when Reverend Takia boy the founder for Victory Bible Church International and sorry no enya 40 years you born abaso pa wadua pa sa asofo ni bi mu dwo mo hododo kai kan nsem sa asem ye besi mpo ni mo hwe nanso esi ya no abeka se memehye ho nkomle bi atwam na ja emaye aboduku ekogu ne nase ene oso ene wuye udisa na wagigije musika obehu na oda bruchiri wapo no hoko se kotọ edina tunkwem na na mabruchiri na obo fancy sa adai to mu chiri ma yedoto se bi mpenifo se waye bia eye jai yanka se waye bia to aso na mu twem ho too much na mu gu Jesus Christ do ba no mu gu Nyankopon ba nanim ase dodo na Prisia Sankofa Good Mine enters mainstream mining invest $3 million into exploration activities at Bondi. Bondi. Katafeta so na no chirema meke se de Prisia fwe mate dead ne. Minu anum Prisia fwe memfa kwanya we so na mintia me stubborn go to bako a. Ono no nungwa ne potem. Ne den ede. Mami denchi. Mami denchi ofri Prisia. Dodo a fa na mami denchi na ne den pa e sha daka mu no. Eye Porsche. Porsche seed. Do afre se mami denchi na ko ka te de beto dwa se Prisia Sankofa Good Mine for no. O ma hyase be tu fuma agudie nyafu pa wo Prisia ne potem a wodi kwampa so. Inti ade hia mo Prisia ne potem de mate de natadwufo wa mo na mo kro ne kata feto se na ni. Na o kiremu a sika botene $US ne ya $3 million stoppable money. Ebe koso egopondai. Ti wedie atadwufo wa mate de ne. Mo benya adwuma ye. Mo mu nsu bi okura Prisia for mate de ne. Now, court dismisses another application by Kofi Anum family in regimental Grey land dispute. To make a say, dear Kofi Anum Mabusia for the Grata Quadan Court, Sanka Beya. Washer regimental Grey land dispute once and some Nasa, a Jumaku and Bombardier CC, a tiny to Tonton Sasia, the Encabeya. Anka, on Fantasanto, Moswa, and a Muntua. Regimental Grey land dispute. And I say regimental Grey land for in penny form dead Makuano, never be a more than a titium found as a German Sassano, or which they miss a quarter no. Ever so many dean and crater and no miss. Hey, me what fast for Sana Moka cake among them. Hey, and no bushing of way, more boakra. And near bushing, and smart the buyer no, a move to certain tehuru. At the second 10, ye de ko nsu ebenyunu. Enti anya adwuma, monsem no wa bono bonga lata, ehonsem na pa, amne pe bedwante meke se de. Adwuma ku amototo nsase a moye estate developer, de adam so no. Regimental Grey land for no. And I say Emmanuel Grey land for no mokokra. Regimental Grey Limited. Moko nsase ne de monsaka. Mutuma ye madwuma. En mabusuane de omutu atwi de omoye na nkwesi aga asase na modia monko didim na monko badwuma. MPP reject word claims of Asante Akim South MP. MPP reject word claims of Asante Akim South MP. Tisens mawdo makafa na hon MPP for manjantum kwa. Na bawamia list MPP race with over 60% APL pool don't make say die APF for chim say ne na yeto abananka MPP enipa mogine tumi ye Dr. Mahmoud Bawumia wanya abade mo ha mugiche mu aduosia okọ
Timama Kano, 40 in Munchemfa, and who sends some no. Na Turkey, your boy too. Prophet, be positive about Ghana. The source, Guaka Tanan some no. The source, Akaka can some be wahana or de home and some etia bay. Na Jimpa Law School launches International Criminal Justice Journal. Akuaka Tedon and some dear Bakata Feta so emino. And other ones and some at Abbey. Na S. Gracia Mahama pays MPs, bounces executive coups. To once and some of the Abba. Ghana man penny for need the say John Dramani Mahama. Effing so much you match Amahine. Right honorable Kings for Sumana Babin for need the and I can a Ghana man penny. Nana at the Dankwe Kufado for need the Adam see. Nakuaka at the ones and some at the Abano Paya. Nina ye disource Kuakatan. Nasansona, the daily guest or the Binam. Now, much them say light wave, reject false claims, set records straight. Light wave, reject false claims, set records straight. International but to jam. Or swafwa, or show my Ghana poem din so coblam in Takano. Jabo so much be Jenny can be a send your man mudip. Light wave for Juma Ko Juma dear Mudina that dear records. I hold so much a promodons and 7 to be a magazine penifona best set records straight or much them say. And small doors from the Kai and they do baby a bicha, to the ones and seminar at the abano pay. And no songs and seminar. I don't know any day as some way. Bicha. Yanko Yanim Nayanko Piemo, Ewa the Chronicle, the Chronicle Quaka Tennessee for no Chimisem. Former workers demand instant payment from health good face for no Akache. Enti Jumako Mutu from a good year, Ewa Prisia and in Potem. Ewa tema temo na muche msa juma ya fone jwa moko kwa pai chirima wama ya juma so juma kwa yi wama di bapimi samla meke sedie wama ketua aba wonom saa nso na ntate ma juma dia esika bia ese koma de ma wama ono so ne nyina chiredi to ne wonu yada wonom ehia wonom esika na the chronicle kwa aka tanem ho no ma no wasan bo dawuro sem IGP Kisentete ye honum foni da no chirima police bust we a businessman in Ashaman, the Ashaman Crudia will match it. Obia, one de we and or tonton, and who Jan Woody, our shaman and put him, penny fortune. I put it for Nico Jamanamra and in Netty, and the other shaman shaman matter than the Sana we know, Homotun Tombi power, I see we know, a try to say power shaman and put him. To penny pound, the Huga, I watch it in your pie, put it for a question or honum. Or quack in one. Quack in one. So one can say me, dear, now so be a shepa. The new publisher, the Bina Nochim, said Mahama bros 5.5 million Ghana cedis every month. Just one party. Just on party, Mustafa Gwande and Ekeke. O Chima Ghana man penny, Anya Crano. Bosumbia, and this Amanu Quino. O to me says Sika 5.5 million Ghana cedis. Af Bosumi Bia, Sika Botana. Ghana man penny, et to me say no. Ego party. Ewo mayim. Ti ho sensam no. Mustafa Gwande. Review no dia banano. Ghana man penny. President bros 5.5 million every month just on party. The Ghana man penny. Yesi dwumedi a wadi ni. The new publisher ho sensam no. Eno no. Na MPP runs away from MP's a stranger comment. Sense no da na kodwa say MPP Beshebe di video could be na no 10 no bie ye no etwamu wo 90 degrees Celsius a we bie ma kwa be 180 na trapo na MPP amanyokuo ni manage dem se omo de nsem na oka na omo ne ya adwentenya ade a omo bedis on no debi omo ne ya adwen nti omo anyina ama ahun sensem no Samson Iroko denies arrest of Springfield boss Kevin Ochere omuchire misa nyano kure omankoche no omuchire misa hande spicy so spicy pa na Baumia Lees and 14 regions said the other kuanka kan na no the new publisher so edb apayim yamba wura mu the Ghanaian Times na mna na the pa the most authoritative newspaper ebama na say uphold integrity, respect, rule of law. Deputy Defense Minister tells soldiers
Deputy Defense Minister tells soldiers. Ochirima asrafu yesre mo ada. Se wunya kwanya beso magana bomodia na monso mo men sompa. Ne munyai se munya tuminti na meme ye sojani. Jama ni mi ana hema beti hwatade ye hye meme yo sre ni se wugimi amapa osum sisi atietia wayase bia woni mutumi ekita me a anka anjimi ho nkyere me kra ochirima dabi. Se yebo mudin se mmesom so magana asrafo a yesre mo ada mummu nipa enipa nti na mosom sabe enya adwuma ne fenti na mosom ti mummu nipa fa ni die ma enipa okreyim na monya de se na no beboa mo manya kwanim e wo mpuntum adwuma mototo adwuma na sekata fa taso du bi no ena ebu amane yi na daily the Ghanaian Times one was actually me say Rips launches book on Ghana's demography demography na katafata so du ba ko ena obo ho amane ana no pe sanso na President Mahama urges Church State Partnership. President Mahama urges Church State Partnership. Sanso so no so nyina mbo no monka mbom no nyina nta Ghana chi na Ghana yakwanim e wo mpuntum. Africa must lead its own peace agenda. VIP. Enti we ye Ghana man penin ebedeje Professor Jane na opoku agema katafeta so du ba ko e wo di Ghanaian Times na obo amane se enmanim ye bi maye yene yankase ye mmasum dwe kwan fanto no mma ye ne aye ho ne yentwen se de ye ho beto ablofo no so dabi se ne yankase ye mmo ye ho ban na ye mmomode yankanse bebo na bi man enya asomdwe a ye bo akora obi ntumi ye bi man ye ne yankasa yentu ada mompa na ye ye man eji titru efa asomdwe ho dawuro na evening mail kwa kata no the evening mail kwa kata ne bo amane yesen Mrs. Japan reaffirms husband's commitment to youth empowerment. And to the no Canada a compare ko hina Japan. Na yere say Canada Japan the oba mebunu nti na oba. Obia benya adwuma ye momen. Sikaba mo bia ho ato no. E ho nsensem no. Sanso na Kotoku kontenhene steps in order MCE and MP in pays. Ti said the account some adaku akata nyanka ho asem bio. The evening mail kire mu say order Kotoku kontenhene edne ne yasi asem no so a MCE ene MP hu sensem ekoso achema oda no ode na asi so ekire din aduro bi anka dem kontenhene de na asi so de ekire din na graphic sports ede binam o kire ma semenyo enjoying life at me ku am boku adin ada so eye Bournemouth Bournemouth o mu kire mi say katafeto so no na ogina nipa na se de osi aka wo ho a abrofi bona baso no de ekon kane na wo mu kire ma Sebo symphony da ho Sibo sa Sibo se Sebo no phone da na o kire ma Black Stars bank on team sports Sibo on World Cup prospects intimeke se de krachi ne bone baso ani a opo adwumaden ye pa mu kire mi se World Cup ne de se de tie bia no wan hwe a obekobi Sibo ba ko ba se ndina no Sibo ana Sibo yes Sibo anka ye pa Sibo de ense obi abesuro no o me se ne modern boys ani pa o Ghana Black Stars for JC ya twere 8 nwatwate na nima in fact we dwa ne tire ho sa dombo tetire hwini bi na waye no adai ne ti o mu kire mi se de tie bia wa hwe ni ya World Cup no bekobi so ne modern boys ani wo akansi ahodo a osi e wo no ni sanse na kotoko coach reshapes attack after Amoy's exit katafa tasunum ena me wafa ase Abdul Karim Zito kotoko coach no o kirema abet amwa woton ni kotoko adwiri sika ente sade go mbotom na abet amwa nya sika de behwe na busia wo mai mo no wasanya shape kotoko attackers na endrada wa mamoden ehye kwara eboboku no eka pore and 9 babanya last sports stadium Kumasi a kwala fu etimeti mu mienu na ohwe atena kotoko mrante etoto ya na in fact na efe pa otumi say ebitumi gina center pa tumi pie short and that should send a strong signal to House of Folk this Sunday. My menjem ku akrata ani mu sense ana me asabna me kacho said that should send a strong signal to House of Folk on Sunday. Sandra kotoko shenai meba kala boboku no kolege na mudase me say kotoko shenai o manche for say we mire na mtu ye ana kotoko anche for
we mo kontomre na mo omo share for no kre your stories but your stories no kwadwo they should be careful say your Sunday we kwesi da be ye don beto omo level say ya omo tumi kwa 5-1 mo wie no mo age 6-1 ewo what you say we say share 2 omo say ya jinsia by omo ba akra na ye share omo wa Ghana ha ye je 3 points ene ye share omo baako wa na ye kwa share baako ho ene kotokotena timu we redad be share no wa ha ene osan kwa share no ho 5-1 wo ho ene kotoko ye ka boma good aggregate ni ye 6-1 ana has de ne ya ye 6-2 nti difference ni ye yes na mo 1 goal na mo de se ne ye yo tiani mguase ne se bofo na mo huja so sisi amo na mo de ne current yo that time na ye team na ye pa because that time na redad a league osan akwaje Champions League afi we kura na obo Confederation Cup wasan gumani ma sisi na ema mo nhye yen senior wie ye na ebe hu challenge kotoko shek omo she ha sa me support ha si bio omo she me kotoko okay Sunday sa mo she kotoko she ha sa me kotoko yo me na me ka kire okay so we camera nim na ka me ka Sunday kotoko shi to me she ha sa me ka koye kotoko ni me support ha si bio okay twaso mo best e draw ana me say twaso me say mo best e draw yo twaso yo da mo team we na mo ka la twaso na Daily Graphic okuni kuwaka tandi binam na wechire ma under microscope for revenue leakages Roku Minerals Commission prove mining companies timike se de katafa etaso tumiensa ewo okuni kuwaka ta Daily Graphic no wechire mse se de bibia dedin mo amoye adwuma Roku fo akache Minerals Commission fo under microscope for revenue leakages ombe boa pa make say de sika bi nyunugu ni ade ade a ombe tuatua ni nyina e kire din na Ghana yenya sika de abo man ho bra yankuya nim yemfiri mu na yankuya nim a osofo pon Victory Church Climax 40th anniversary ena wasanso bokoko osofo pon ya boy chirema enkanchira Ghana for asofwe monsem na mkeke kan bi mu hu pa nte be ya manimu ya munyai monkan sempefa Ghana na Ghana ye nyina na ye ho atɔ yen nhwe ni ye pam yempiem wo the metro lanes o chirem se Prem Park push MDHI bar site threat to press freedom enti we said the Mokaka kana misinformation bear no na omombo mode tintim krata ankran krede ba bontin se ku ankrata na visa mombo mode tintim nsem edegu abefo tintan so no omo say wan hwira mbetata nsem trefo mbombo de aye o madwuma wo mayi mu mbetata won enti monhwe ni yi dem san fa nkomre o anhwe mbetata ye dodo Alhaji Mahmud Bawumia kane oye o mampene be de kira nkunim dia odi amanyoko no mu 14th regents no 63.8% ena mekeze mu jemze wadin kunim dada page 2 ewa di metro lines ntimo maka no oha mu gichem kakra na kan 30 something no monkoche pam na mu kirema police 18 compressed slabs of suspected Indian hemp in KFC drop off Obia kwa kwesi obi na nipa no kwesi na ho no mo na nyase me komo ko ya ye ne abonsam tapa hihye ne mo match no ko ye nsempi na wanchi traditional council invite president to Queen Mother's funeral interdation mo wanchi na matren ko nyina mato nsade afra Ghana man panin se wo mra oba himada from to Ghana man panin fa ndim de nyansa meta akire wo wanchi katafa etaso dubaako di metro rains emu sensem no eno no the news center Ebama near say anopay ensempina damu over 40 laid off ni nyina ya Pamros sensem na ehun sensem na sanso na affected workers accused Dr. Dufour's health go face of deceit mabadada wonma katafeta sumienu ena oba amane ni papi no mayi wo mati ewo prisia ne patema omutu sika akọ omadwa pa say adwuma ko no Dr. Dufour dia
Dr. Dofodia, where you are my dear, and a power that I want. Medafua dada mia. A dada mu. Jejemia bekume. Oh, or dada womu. O my grandpa, quackate. At the horse and Sam at the Abba and the pay. The new trust at the Abano James say. My husband's vision is to create jobs for Ghanaian youth, Mrs. Christiana. A Japan declares, Canada compare quiet and a can say me. The expose, young fans sort of citizens, some of their doors near dear Chida, Quackata and young fans citizens, some of their band and our doors in Pam. Now, which them the expose, depend on what Tim said. More troubles for former Belfast Stock CEO as a year Swatina man speaks out. James and Seminar, I can open it pa. Now, or ye Belfast Stock or down no. It's a good chairman in Yasim Kuma. Another and some band say, why is GJA acting as PR agency for KGLE? Yes, KGLE, you may consider me say, DJ and Pennyphone as a man born who they would say. The offer say, I win. And they're born sense me. Now, daily analysts, them say, Galamsey fight, no. Governments moved to revoke LI 246. Abaya Crado say, to me, and as I cracked a many park, I man go to from a good deal or manga and a quiet mono. Young follow Simono. One bet you can in them, a man, young water and pam. Ube wants to offer free and sass in your quiet so. May what fast say? And MP. You man, Lama could feel one for in the home, but boy, you might could you try in them no be on your quine, and could do from a good day. Ewo, quiet. Right. The black of Blansam de Dawson. Campaign and so the be bias are over 1,000 job losses loom. Pamlos and Chini 2 youngs and Semia. Chinese for Babajino. And this is and some no so. The campaigner at the Bia Bentin 7 Dawson, Yana Wilson. 9 for Quakatambo, so it's legend dia hold one akano. And trust. Right. Jabba could just have and pay me that sin. But when him, Mwafa say. Zela so che watama committee 11 ye geneso enti yanchia na no pay Zela adwajan ye geneso pay right. I pay Electricity Company of Ghana ECG one that take planned maintenance works to improve service delivery and adwa dan obubu obosum de toso miensa na anopa no nkro kopem se nwumire no num bebo no affected areas aya Ajingano, Lakeside, Shamokwe, Captain's Lane, Eburi Township nyina Ubedum Nkania. Akiri say New Botiano, Adanseman, Cassava Farm, Mr. Bean Block Factory, Oshiye, and then Impatum Yinano, and I pay from 9 a.m. to 5 p.m. ECG for YNCC to improve service delivery. ECG regards the inconvenience that will arise out of this exercise. 11 more minutes to hit up on the hour 8. Quick commercial break. I heard you saying from time to time. From an pay 9 a.m. to 5 p.m. I heard you say okay. And so no. They regret the inconvenience that will arise out of this exercise. Quick commercial break. Yaba training that's so home will be a Jumedi so. Yaba see Ghana fwe yati asem dene Abi Beck Enterprise ede niyama papa bo seba nentade empaboa ene bags dia ni nyina ye Abi Beck Enterprise ye wa mantade ladies top emema ene mba jeans ye wa bag papa bi bed sheet pillowcases enkwada ntade bi a wo peni nyina no eye Abi Beck Enterprise enkwada ne mpenifo underwear school bags ladies skirts emema shirts ene the t-shirts ni nyina eye Abi Beck Enterprise emema cargo shorts emema hoodie empenifo hoodie ene sports t-shirts nina aye Abi Beck Enterprise Enterprise and the bail aba ne boda from fofofo won so bra betubi na gisika gu botom yesi adepa ene ton ho nina wo Abi Beck Enterprise hwehwe Abi Beck Enterprise Domi Total Filling Station and Chenwa follow Abi Beck Enterprise on social media on Instagram and TikTok aye abibeck.bill on Snapchat aye abibeck_ Abi Beck Bill for Abi Beck was 053-812-9775 020-815-6691 and now 055-902-7012. Demom Kai, Abi Beck lines singing now on WhatsApp so. Abi Beck Enterprise and home of quality bill.
Onua Femmewaso Any Umre Kakra Namenka Diofosu Plaza Hotels Wasem Tiawan Trail Sewo Pebebia ye meetings and our conferences are Unihow because Diofosu Plaza Hotels Ewo very spacious conference halls are a state of the art Se Ekomdeo Nawo Pebebi Ya Ubenya Diania Emo De Nemo Sham Na Pomudi Womwedi Ana Ope and Sapapa Betre Abojonsa Ya Sobogo Minasea Nipedue Munina Bayo Fom Anum Dia Measure Babia said Diofosu Plaza Bar and Restaurant There was swimming pool Gym Center Salon Ya Emema Any man to Missy One Trini Awo Afeyo Modern Event Center Yeah very spacious with a beautiful environment into musical shows weddings christenings parties and all your refreshment programs we've got you covered memory fee set weekend piano live band music yeah ahomikawum nebe shekiu amawoniaje etwagusa Diofosu Event Center Diofosu Plaza Hotels de edan papa inipadem de ebuso inti sewope hotel accommodation with a serene environment yeah ubenya wasumdwe dia ye bia ye punama afeye wo 1 bedroom any 2 bedroom apartment yeah ubetumini wabusua abetinam for a limited period afeye hwehwe Diofosu Plaza Hotel etwa kwan ewo obotan so ene atechem yeah ne nyina ewo koforidua ebrin so behuyen wa hwerase ye ne fire service station no ene di nhwani mu se wo kwa denta ye ofrafra ha ubetumi afre yen ewo homayi so 0530458834 na 0207979461 email info@diofosuplazahotel.com website www.diofosuplazahotel.com Diofosu Plaza Hotels where luxury meets comfort. Ekunim die mrenu asaba afedie me wini sa ase obi ani abre esisa wedding jollof do the luckiest season 3 aba we ya akwanya ebema waso wo la kahwe na se utie yi a ubenya sika gu boto ye wo akwan mienu a wobetumi afaso abeka sa agudie yi ho ne edi kan no fa wo phone na bo *712# mia ba akoso na wankasa to ticket ne ma wo ho ana mia mienu so na to bi ma wadamfo wo feel lucky ana mia ba akoso na system no a enyi number bia emma wo ana se mia mienu so na wankasa yi number wo pe fa mobile money ti aka enu ano no wo beka agudie no ho kwan fufura obetumi afaso ede wo ho ahye agudie mu enu se obebo theluckiestafrica.com ewo internet no so se bia mia community ticket no so na yi wo number ana se my system ne eyi bi ma obetumi ato ticket no ama wo dofo bi ana obaba o penasem se wo Ghana fa baba money ti a se wo ni Ghana na wo amanonia ene fa banka di ti a ticket ba ku bia betumi abo sika no ho empen ahenum eyi ye matsa ye pe na nia wo community bedin so betumi aye mohudu bo *712# ana se ko theluckiestafrica.com yen kambom na yen lucky na lako bebia shawo ho so enye ma wona wondi infiedu watching luckiest jumedie yi enele imrata e chire wo Caritas lottery platform no so the luckiest luck is everywhere, for everyone, yeah. The luckiest, luck is everywhere, for everyone, yeah. What do you do when you need some money? You go free hustle, you go bread, but you need some luck today. Just dial *712#, make you play the game and win. Everywhere, for everyone, yeah. The luckiest, luck is everywhere, for everyone, yeah. You could be the luckiest. Now, back to the jams with at least 9 jams in a row. Back to back.
It's official. DLFM 106.9. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. Anidaso Wɔhɔ. With your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. Onyamia bono set off mafina no wapi semi una makumetu nitoni musupi semi una na mewu Miguel no Onyamia bono set off mafina no wapi semi una makumetu nitoni musupi semi una na mewu. Yeah, you look so beautiful. Yeah, oh, tomorrow is tomorrow. Yeah, you look so beautiful. Yeah, oh, tomorrow is tomorrow. Oh, my baby, oh, my baby. Yeah, you look so beautiful. Yeah, oh, tomorrow is tomorrow. Baby, baby. Now we are no yummy dough, mama. Yummy dough, come and dance with me. Come up on your fiole, Maria Egagba. Come up on your yale, Chami Ami in a color. Hey, and on a tummy. Oh, and on a tummy. Sasa brosama wapwa chachano Enyeli tipeni mote yo soso kam no treka mi ese fiel yo krukrunye Bro besi mapuno Otitunso yo Okosem nogo Miami grisi amo feya no Osi breketo si bantu makoti Eme fe frosede nyakuto fe so Bro besi mapuno Midi Malakasa meni supirimi Meni supirimi Mina move for me Malakasa meni supirimi oh meni supirimi Mina move for me Atele dio baby Atele dio No koya I want me some more Atele No koya I want me some more Atele Sika mi nekeno Tegu mi ni magbo Sika mi nekeno Tegu mi ni magbo No koya I want me some more Atele No koya I want me some more Atele Sika mi nekeno Tegu mi ni magbo Sika mi nekeno Tegu mi ni magbo Emma,
I think you me will hold door. Don't be from me. Nana go take it. Makaka, swa. When yang is our first soul. Yang get a ticket. Listen, get me a sumiti. Me don't say no, don't cut your door. Get to 40 years, 20 for friend, and you're 29 for somewhere new. So, Timio, Nina, Cascala, Malamo, or Sofo, Accra, and Siaga. Somewhere, no Timia, Nina, Cascala, Malamo, or Sofo, Accra, and Siaga. Me done in I know 6 2 minutes after 8 of here. And it's still the breakfast show. Anidaso Wɔhɔ Obia. Ukro him kunaya me de pa. I can't forgive us speak up so some fama. Give us speak up sauce. Premature ejaculation, sexual weakness. My dear was so to me now now so bedroom after what bedroom need. I can't for the man your friend give us speak up sauce. Give us cook up sauce about. I know see ya upon no apostle. I am Tim Hawa. Bruno, I give us cook up sauce. Give us about me channel no support 2 meal system now. I could see malaria typhoid. I don't think join this. That's to be a pharmaceutical shop. Be also give us speak up sauce. Give us cook up sauce. Give us a bar mixture. Yeah, you look so beautiful. From 24 and so print you 24 0543 222 470 0543 222 470. Baby, give us speak up sauce. Give us cook up sauce. Give us a bar mixture. Come and dance with me. Come up on your feel like your Sacradia, but also to be. Also, Jessica Faguboto. My mobile phone is here. Star 712 hash. Options in the option 1. And I feel option 2. Option 1 Casana will to the Amaho. And I feel option 2 now. I want to to the Amaho for France. The lucky Sacradia. The moment the TD. So, bet me my system generated ticket and I said code. The amount also to me the idea gravy. Agropa, okay, free more banadia, and also tickets back go back to me winning 500 times the amount of money you stake. I feel whole community knows so it's been 10 times and over. Where the luckiest are crowded for mobile phone one dial star 712 hash. If you want follow prompt around where your golden chance. Also dear gravy whatever. Let's get lucky together. And say lucky dear baby. Star 712 hash. Experience the ultimate in comfort and luxury. Audio for Plaza Hotel. You go through the app at the Chomana for Butan Song. Comfortable and luxurious rooms. Conference room for all your conferences. Conference BLB and for Radio for Plaza Hotel. Events grounds for her. Gym swimming pool papa and a restaurant. I will buy a restaurant in local continental dishes at the park at the Radio for Plaza Hotel. Walk of Freudia. You will be well brief and you will be so dental. Beautiful, yeah. But tomorrow is tomorrow.
Also meant to me a reservation and I say Enquiries. Yeah, you look so beautiful. From 34 was 053 04 58834 05304 58834 020 7979 461. I'm gonna experience the perfect blend of luxury and comfort. I would do for Plaza Hotel. Your Fosu Plaza Hotel where luxury meets comfort. Sasa brosama wo boacha chano enye ni tipeni motie yo so kam no treke mi ese fie yo krukrunye bro besi mapono otitu so yo ko semno go mi am grisi am fe ya no o si breke to si bantu ma ko tie me frefro se de nya to frefro so bro besi mapono mi di mala kasa mani superimi mani superimi move from me mala kasa mani superimi oh mani superimi move from me Tell the lady oh baby I tell the lady oh no cry I want me some more I tell the no cry I want me some more I'll be back Enterprise and control. Yes, I am running a home of quality bills. Now we've got a wide range of clothing and accessories. And Tadian one Cadia. I'll be back Enterprise. You want Manta, the type will be a PBR. Send a top in a skirt. And member jeans, cargo short, trousers, t-shirt. And what have you? And Tadia, the just your pa. I'll be back Enterprise. And Tadi Papa, just your. I'll be back Enterprise. Bag now open. Bed sheets now, pillowcases. And Pabua 124 the year. I'll be back Enterprise. Underwear, Palan penny for the year. Tracksuit. I'll be back Enterprise. When I check one off, it won't so bad. I bet you would the I'll be back Enterprise. I'm Domi Total Filling Station. What's a friend penny for 053812 9775 020 815 6691 055 902 7012. I'll be back Enterprise. Home of quality bill. The bill do do another. So brother to be not turn up in Jessica Fagubo. No dock on your door. Get to 4 years 20 friend ya tunina for someone new so timio nina ya kaskala malamo osofo akura ensiaga someone no timia nina ya kaskala malamo osofo akura ensiaga mi dani na bemao
Oba bakope emma mekume Nema pimpe Chaja drongo sieme Bema bakope emma mekume Nema chompimpe Chaja drongo sieme Jasieme bro Apochobi brawaji fia boswe Woman shuffle right Apochobi brawaji fia boswe Mama mi sofio Mitwasie Mishuasie Mitwasie Mishuasie Mitwasie Mitwasie Woman shuffle Apochobi brawaji fia boswe Heaven fire Apochobi brawaji fia boswe Heaven fire Mitwasie Mishuasie Mitwasie Mishuasie Mitwasie Mishuasie Mitwasie Heaven fire Found up nobody near that you Found up nobody near that you Found up Pursue near that you Near that you Pursue near that you And to my baby one you can take my baby Nothing fry Nakata swa In a town when out of my baby Masana mai Na pipi and kwani I say, no, me TikTok. No shim, go. Say me, I know what jit, no jit, go. Na me pin say, yeah, now who chanting, now I'm fair chanting, now I'm more. Say, oh, man, 1 billion crown, no, be the one city bar, no, need me call. 50 P4, now me tape war. Send me, ma, send me a put up. Say, be me, yeah, till I come a dentino, dimiti, to see so. But see, the move secretary call. Me produce, ya, me the more. My whole guru, me, some of the doctor. Till I me need that, the dictor. It me go so no, me funny, me swimming, go, me fall so no, me more. Did you gonna want to, ya, hear me, Jimmy Dog. Asa, baby, yeah, you, baby, what, na, what drinking you, oh, baby, me, I'm on this, what me, Asa, one minute, go, so, the secret, I buy your baby, you're done, I'm a best, me, I'm from the country, I'm a see, I don't see, I know, I'm going to pass your ground, even now, no, Jamaican say, baby, go, only say, big guy, I want to say, big guy, so buy money and power, everyone take time. So my money and power, dear. I also won't go out. Won't go anywhere bad. Any better. Minutes after 8, Shraba Kwajosa may be out of pay what's I said. I will be joined by coffee, what's I said. And I pay ending come a higher deal. I did a swore a homo be a Jumadia no mere Nafi, Mima, and Penny for Aquaba. And there, Juada. What was with that was me and some 150 million any adunum. What today being the 10th day of the month of November 2025. Good morning. Yeah, good morning. Bibi Aboko, dear. Kofi, good morning. Good morning, Hitman. Yes, baby, it's a new week and we are here to do what we do to serve Mother Ghana. And some na ye kano, and yes, be a ye kaneke. So a minor between yan and Tumapa, a friend of pay, and ye Casa Sabinum. And I pay command me PC, do you know? It's all about the internet. And I'm a PC do home come on. Now, the misuse of social media, Africa, to true Ghana. And the negative impact our future generation. Now the misuse of social media
ɛyɛ internet yi ɛwɔ Ghana ana fei nsunsuasoɔ bɔne a daakye ɛbɛtumi anya ɛwɔ nkyirima so kwadwo ana pɛ tin komo ifiri way right brako bra me na se na memfa nkyane na se me ne tifo no na yenka se yankopon hyira wo mo se ne nso o madwene yen na ene eye bosome foforo ya wura mu no adwade edikan bo bosome de atoso emiensa ya me hyira Obia na onye Obia koma so bisade emfa ma no and brako bra ye ka social media na eya befo ntenten ya be ya obi tumi nya kwanya na ono obi dinkita ho ewo mra nipa no omben no na nipa no montemu wa emfa ho se nipa no wo manyim ana o ma foforo bi so no wo mpo a obetimi nya kwanya ene no edinkita ho aside inkita ho die no nso no yetumi fa kwanya we so edi dwuma pii na ewa be fontentan abai a ye kan se social media yi ene dwumadie pii na ebetumi afaso adi a emfasodie pii na ewo mu ena esanso osunsanso bone a eno so ewo saa abe fontenten ye ka ho asem a kwesibo ni be kan se saa social media yi and se wo hwa globally netumi connect ema no metumi koye information sharing se ba se bia bibi ena esi ba bia obi tumi nya kwanya enya afi na obefa tetefon afrefre ne momu otumi egina abe fontenten so tumi tonkra e de ko wiase afa na nyina ene kwesibo ni be kan se information sharing and the Obia ifani say business growth eboa ema ye nnwuma ye ne so etimi etumpon ekwananimu a na se ya de pa anka be fontentan ya ba ya kwesibo ni kan say social media nka eboa pa ene ubehu obi na ne phone ekita no ne start ne WhatsApp start no ubehu na ordinary pri egu ho no ma wo bode wuro sa ade we na meton enti wo obi a wo kondo na wo pasa de kro ne bia o frame a wonsa betumi aiden akabi baabi a wo bia mpo no wo de ahahom yakasa kora betumi de aiden na mede abraw obekọ obi wo ho no ma na enya ade ono ampo ebie ni shop a oho nanso wo online shop a oton ade omie shop dawo but o online shop oton ade ne say watimi ni adwumaku ahodo a omo won niam ahodo omo tonton omo shops na no madinsa wo so me pese me yem agent sales agent enti no so bi pade we bia me ba mo ho abegya komani pa no na eja me so me kakra menya wo mu no na me so me dia a check me how far ni nyina ebo a ebo konka na nipa pi na enya adwuma eye through internet iso even entertainment wise entertainment no platforms ahodo a etumi boa etumi create content eye na ma etumi ma nipa na nige ne ade a ni nyina ka ho bi and then sani me we nyina firi ho no mu wi a ba kwabra ne bone mu nso dwumadi a edi no ehu pa nene se de odi kan ya no ye hwe ne bone mu titiro ne bone mu titiro ye nyina ni mu se enam bi ede no aya na bonyoma kakra eden ebeta ho ade bi ede no bonyoma ebeta ho and baby a enkwa wo no owuo nso eden ewo ho de otie ntie ye baby enkwa wo no owuo nso wo ho enu nti ena abe fontenten ba ye social media handles ahodo a eye Facebook eka ho bi IG ebeka ne se Instagram X those days ebeka ne se Twitter ni nyina eka ho ene ba ko abedi twamu kura ne yetene so ane yasori kura yim eye TikTok ene so di mutintimanye pam ene yesanso WhatsApp ene so ka ho bi Snapchat edoso bebre na ene ka ho ane nyina no yekebo ma yeka ne se social media handles ane nyina ebu adwuma enipa nam so di dinkita ho efa so di dwa eboa etimi ma ni je nyina firi mo ba ya de a ekonka ne but ye bi say ye ho anopa yi say sunsanso bone na ewa be fontentan social media no ene ne de ahia ehu pa ehu na anopa no ye hwe negative effect de ba abe fontentan so na me meka ne say wo hwe titiro abibiman no for that matter Ghana, especially Ghana no me hu ni se nipa ode abe fontentan ba ya eye social media handles no omo de ba for titiro ni papam nimbo ne no we are just misusing the social media handles no krum ha no ya beka ni say approximately by 98% of Ghanaians 98% of Ghanaians we are misusing the social media handles no krum ha I will say okwa monone a abrofo no won enye say de bone bia ni ho enye say abrofo ni akwambone o enye say abrofo ni baabi a mudi awu omu wo bi but so hardly say ubon say abrofo no
project saa nneɛma no wa bɛ fonten tan so ɛbɔ ho dawuro de kyerɛ wiase nyina titiriw sɛ ebimanya bi nhwɛ ɛyɛ wo ntan hu saa nneɛma no but sɛ bibi ne nya kwanya ne wɔ kansɛm afa bibiman ho a do ne ma pii na wɔ hɔ yɛ nokre ɛde yɛ nokre nso de yɛ ka ne sɛ de tie and that's true yɛ mpa ho ntoma yɛ nka sɛ o asɛm ne yɛ nokre yɛ kwanya yɛ nka dabi ɛsi yɛ ka ne sɛ de tie ne mo bi hɔ tumu sɛ asɛm no enim misinformation wotim sensem wɔ nokre nim ba kokra anso na nam sɛ wanya access to internet nti no onya ne PM kɔhyɛ ne dan bi mu kɔhyɛ ne onya ne banner wansi de bi gu so abra kɔbra ensɛm a ɛkɔ twi brabraman ɔbɛka ɛde agua bi man anim ase ɔbɛka de agu pani bi anim ase a tete na awre ho yɛm bebre ay addicted to internet ɛna ebinom awade agu through internet no bebre awade agu through internet na me ka kyerɛ wo obi nya time mpom mo no ani kuna wawa no obi nya bre mpom mo no ankasa na gida waware no sɛ ɔne ne tifie through internet we ya why so addicted to internet a kyese nema yɛkɔ so no kyese ɔmfa awade no kura nyɛ hwee wagya ne kukuam baabi na ɔde bibia si wɔ so create content ɛna yampia ɛne nsɛm no kura nim ɛna wɔkɛ kasa edigu nipa bia nim ase ɛse wɔgye ne homena ɛne sɛ ɔbɛka no kura obi a waga na bia wɔ internet bia no onya access to social media handle bia no ɔfrɛ ne ho sɛ ɔyɛ den ɔyɛ celebrity wɔ Ghana ana meboa yes obi a otumi use internet wɔ Ghana ha bia no ɔfrɛ ne ho sɛ ɔyɛ den ɔyɛ celebrity bankade ne so kente saa obi a use internet wɔ Ghana ha bia o use ɔkɔ abɛ fonten social media no so ne de ba kɔ brɛ onya TikTok account nkwa de aboa ɔyɛ celebrity okrum ha no musei ɛha adwen pii na ɛsɛ Ghana man titiri ne mebunu no yɛtena se na sɛbe yɛdwene kɔnkan na yɛne yɛ hunu sɛ ne ma bi a yɛyɛ ne krum ha se ne ɛmmoa yɛ ne a na do ha bɔne bɛbrɛ yɛn wonim sɛ obi a yɛka ne sɛ mental health issues anxiety and depression low self-esteem and body image issues feeling of inadequate and low self-esteem wonim sɛ ne obi ekwa be fontentan no so a ne ma bi ebi mu di o portray ne ho asache se ono ye nipa bi a oyodefo ogubi enti wo no o hwɛ sɛ de wote na so anyere wo ho a wo ka achi wabrabom low self esteem wa ma obi ahuni se one de o sɛ de amanfo kopa sɛ de abaye wa kana no ne ade obekɔ na ye freta ye freta abaye fontentan ye wo settings ahodo bi a wo ye be ma wo ho aye fe pa betuma ma wanim dua nyina sesa obetumi ama wayɛ sɛdeɛ sɛ even a car kura obi bekura and obi kura to me create ya car tenem e wa be fontentan no so with the help of AI e woro mo no aka o mi sɛ bi border otumi hyehyɛ mansion e fe partnem wa be fontentan no so ono ankasa me ka sɛ no ni dan kura dem wo hu ana top pressure ma ne wani abere kyɛ kwan bi a so fa so abeyi no obeyi bi na wa bra ba ba besɛi ye obi e fa ne sɛ social comparison and cyber bullying. Oni me say do baby a say dem yekan. Ya de hu tutu afafo bi ho. Obi a yesa wa ye na wa yes star. E kwa be na ofa so yes star no. Nunufu na oyigu abonten de camless su twa na na. Nunufu no a wa expose ne ho a camless su a ode ye ne ho a wanya followers na no na yes star na wo so kon do so obeye bi sa comparison na wo kon do yi. Ene aba fontentan misleading ni papi men Ghana meburu titiru ebe about 90% edo mo akwahye kro no bom e wo krem through the help of internet cybercrime online fraud me na me ka kire wo Ghana mebuni mu ohamu chichembe ya duokron 90 asua kwan ye fa so ye bokro no aba fontentan so obedada wasa na wadwuru sika nyina to agu romance scam yibi romance scam na se beto dwa one of the bank kobla na oya dwuma ho no matumi abu customer afaso sika twetwede die ne nyina esa ne ma we ya enti mi bisa me ho say internet na e ba ya ne Ghana for no ye cha fa de no the opposite side na na sunsanso boni a e wa ba fontentan so no eno na Ghana for no hunu fa ya mom ne gya papa no to nkyan ya na ene hwe kwan ye fa so ya to ayampia nyamye wa adom na abo obra ne sisi wi a wo Ghana ha wawu pa ma okafra me ma ohyeden me ma odue efiri se eji asema mfa ho eba pam che no se de tie abo modern ahwe wanim dua se de tie
obi ni mu fi asem obi ni mu awade mu asem obi ni mu abusua mu asem obi ni mu yankofa mu asem na so ba pam asem no apam ho pieto apam ho socks e de ahyew apam ho senga de nyina de ahyew kotodwa nim se be ya yetwa we nkan e wo kurim why ene se wokọ abe fontaine santitriu ene TikTok na hwade ba ko we na hye nso se enipa hodo a woni wo followers dodo ni nyina titriu no almost dodo ni nyina no eye wono ma wo mo eden sema hodo anya no kura na tudwa misinformation any misuse of social media for no and more followers. That is the truth. Wa obeya de ya de pa enipa besua enya bidia bo ne bra edi mpunto obe nipa bra bom followers ne ye so low to the extent say onya followers kra. But one ma ombeka nsema ye ni fira masem ensema no kura nim asem onya muhwehwemu enhunu se asem a wokan say ye no kura say nya no kura no say nipa no ene sensationalism epeja wonu ma akwa be fonten tanso a millions of followers no mo millions of likes and more. Intelli wa mode say mo bo adwuma. Ene ye nyina ye kwa ye like bie, ye nyina ye kwa ye like bie. Ene mo a wo men. Ye secret ho sensem. Emo aye o. Media maka. San kampanifo betumi atena se. No ma nhihye bia, na ko ma hyase akramp down. Say nipa kora hodo a wo mo edit social media be fontenten. Edi bone wo kuruma se nanka ya to mo so wira nka be bo men. Kwadwo wonim se social media by about reduce productivity in Ghana. Yeah. We become most of indwuma mu no. Nipa na be adwuma na on social media so. Adwuma ben. Yeah, adwuma stay focused. Na ya boa ma adwuma ne time. Osine phone ho. E we social media no obi chat. Ono obi ye video calls ne ade anti ogi na ni je se ni focus no so ani honom. Obi we na kaba. Fufuro sunsunam na kaba. Become most of the hospitals now. Also your patients no. Ba ko bana adwuma ku ahodo titira wa omanga na mu nyina ka ho. Ene okwa even teachers ne bi kura aye so addicted to social media handles on stay focus kura. Ene de na ye hunu aye akwa be fonten no so. Teachers ne bi especially ma no. Ko he content mo create. Enya boni se obe create content. Wo kira de na create content ye. But utumu so stay focused or the cameraman akoho. Ena de oye bi o video in attention. Ewo content na o creating so more than the oye ne mofra na wo kire wo ma de enya kire fo nko a ne papi utumu say ne camera na waso ese ne so ne camera na ese ne so no o focus o stay so focused to the camera na eniama oye no hu hia ne mom se ne de ono no oye as ne content na wo creating mom ne hu hia no at the end of the day na Ghana tete obi sika de kotua ne ka na o ma na boka enemo ayen. It's about time say betumi afa supervisors asabi omadwene mu do omabunu ma bobil don betumi etime hwehwemu kama pa do mo asuko na oma na be fonten na e ba ye no ye Ghana de nyame anim nukure ni kitu obi pe na ebenya mu mfaso dodo na enya mu mfaso bia ene intrusion of privacy bra ko bra so na obi di nkomo no wanhwe ni ya de be kire wada pada bonten wo Ghana nukure pa me na me ka kire so obi frew na no di nkomo na so wanhwe ni ya ade beche na wada pada bonten ti mesra Ghana foi so no obi din koma hwe ni ye pa hwe ni ye pa wadanfo mpa woji ni di pa kra hwe ni ye because da bia asembesi montem no ebia na wonkomo no udin walokode ni nyina awanya awe ena yade ye koso and ohwe amanfo bi nkitahudi ahodo omadi a nanka ye private purposes a nanka enye se eba bonten obi kra tibie nanso ene ukwa be fonten tanso a amanfo nkitahudi ahodo a wo ba ne wo be ma be hye mo mpam kra da social media eda ho ya record ne da beto ade ba kwa mane ya lo titiri mpo ne say ye mofra na omo wo school mu and hu ti say ene lower primary phone kwala ekura phones lower primary phone kwala ekura phones upper primary kura bi JHS senior high tertiary mpo de wa bone brewe nti ho kra de yenka ho asem na ho kwan ahodo yetumi agya ye mofra yi na omo de phones ye de omo pe distracting mofra from their studies na ya na omo ba fi a yesi ye nto phone na ye de besua de wo school ye de kwa kusua de awofo na moto phone so ma mama ne de mema mo hyede ni due ni kafra enkola ne ye wo ha emu ba ko pe na de ne de sua de aka ne nyina wo ba ko no this online pono eno mo hwe yes omo hwe de me na me ka kire mo fra no sa blue frames no omo hwe pa and utum se content mu create no ehu pa un se
unto be nya video bebre ankra ne ba bonten a ye ba baji mu kunu ma ya wonti bi senior high student nkwala no any JHS for na yes ade no junior high any senior high student na yes ade no ye baji mu kunu because wanya phone papa bi kita ne nsem obi susu ato phone obi de ne ba ko school and one man is because on fan kunku tuan school fees abemon this kana kwato iPhone dia man girlfriend on native school na mo create content and our phone bre ye guka. You see, we beg them. Ghana mebune. Obia and time Obia o. Me fu ya kita me black obna. Online me ko bi pa. But me ni me kwa me fa so me use me phone and online. Adia me ya. Edisun sanso bo ne be bre obi. Me mfa me phone ye. Asama meka. Edisun sanso bo ne be bre obi. E wa asama meka ne me ni nyina so enye no kre no. Me nka. Me mfa me phone ne nye sa adwuma no. And winim. Hwe ade bia ya ne ye bokwan ato ma ye daache enipa pi ebedu ba bia mu nya adwuma nya wo Ghana ha emfa wonu degree a wabo Ghana fo mebunu ne nhye ne nso emfa wonu degree a wabo wo manyim me se ebedu ba bi ne bebre ne ba ko pa adwuma mu nya adwuma nya ene sen ne comment bi a wo comment wo online ensem bi a wo ka wo fon camera na watwe asi wani mu nne no ho ebedu ba bi 10 years back wo ba ko nya adwuma ebia ahun se ye bobla na ye koye ni mu no wonnim da obanya akwanya se obesom so oman mu panin hwe Ghana man panin John Dramani Mahama wanso da ye sen ko be Ghana man panin da no onim Ghana man panin da na dan kwa kufu ado wanso ho da ye se obe Ghana man panin da no onim no ya bofra te se ye nea ne fie so ni bi ne ye nyina ne ye wo twetwede se de wo so no wo twetwede na but black obna akwanya ba ye se ombe ye man panin wonim se o man na ye tim no se ba se unkita di bra obi amfa ho de otiam ne ntiam ne se unkita position bi a aya na obi amfa ho no wabrabo na mom the moment ababa lam light nim aye be hunu se kwanya ba de ma wo ba banya sika wo ba be som no e na Ghana fo tena se afifie wonsem mu e mena waya nyumtuni kase wagiden wabobra o wo yesene twani a wagiden no sam pempen so na Ghana fo hwehwehwe wonsem mu e mena wanya kwanya wo ba yensem twani a Ghana fo nyina tiewu na dodo na pe wasem na benya tamfo mu no that will be the time a ye beto ye bo ase afifie wunsem adom asuko enti abafonten na wusisi no mbekọ o social media handles ni nyina mu won be research about you no mato mbo ase e bia wo chat bi baburu be 10 years 5 years onkomo bia wadi obi post awaye likes awakwa like ana afi so comment awo da wa comment no ni nyina makotwe ni nyina de aba ene ye fane sa akwatwe akone akotwe aba no obo akra he ma me ka se mi nkyerɛ to obeka ya Ashanti regional minister home emra eja talk Kumasi PZ ewo afie mu ehɔ hye ya akoye nsɛm pi na hu sɛ okaka asɛm de fodum gya adwuma yoko no de otie ntiem ne ye me ka asɛm na ampese me kyerɛsie kakra yetu mira ye nkyerɛsie a yekutu wo so yenia onumnyamfo Dr. Franka Mwakwahene ebe pass comment about attitude of some of the Ghana National Fire Service odum gya adwuma yoko no dwuma bi omudi no mo kyerɛ mu sɛ ommode mbo no I say o man ka omo ho ne ma eja ne hyetra so obeka asase mu ya ema Alex Kinati na oye adwuma e wo Ghana National Fire Service na oka Department of PLO o ma mo kasama adwuma ku ni ka obeka ya o man ganam de bia sembe si bia wo man ha se ye fa oja ho no na mo frɛ no yo pe no nyimichim the whole Ghana ha se ja tu ba bia Alex Kinati ADO1 Alex Kinati no mo frɛ no meboa no mo frɛ no bibia be si bia no mo frɛ no ono na mo frɛ no na obeka ho asem all the media stations. Intimina assembly say no or comment ye. Ewo your sister station baako Joy News. Na okwachire na adwen fan sama Ashanti regional minister kan na ho say. Ono no oye obi a oye minister pa do dum jadwuma yekuo no. Onni ho nimde intinsemi ho a oka aya amane nkan sa watra sa keke. And be move fan say offense because Ashanti regional minister you nyamfo a oye Ashanti region you no your swafo until at least work as such na say work na eni die ye den epemu and be move kire say ne kasa na work na kama ne traso nti e ba ne say wan fa ni di no bu anya den ama no do you know what happened ebi no mutumi call na accountum tie ni yo do tie mi ye ya wa 2025 but they do me call Alex Kinati ADO1 na accountum ekoko yi commenter or comment ye aka Ghana man penny John Dramani Mahama your man penny way back 2015 Alex Kinati chire na adwene se wo man no mu aye de mebu ni nya adwuma anye nti aban keka ne ho na Ghana mebu ni nya adwuma anye
ebi kwatwe beto ho se saa asem na okaye no oye pipi ni ntra oka saa asem no nti aban nyina di yes me hu page no ehu messages am screenshot ba bonten okruma dodo na nim dia mekan enne Ghana National Fire Service mo hwen kitahudie so no o ma twena asan wonka ho I am telling you your some boy no me justify it's true enne at least ADO one let's kinati as I'm talking to you Ghana National Fire Service empenifo na twena asan omu gina ne comment o kasa ya diti asante Ashanti regional minister no so no mu gina ye but comment e bi kwatwe ba na kire se wo MPP ni because of Okana adwen emre bi atwam okay enti your best we should be very circumspect but be asem Okana no one can the bonne so and one thing we should also look at say online social media tarnish the image of Ghana Ghana reputation outside Ghana ayasa internet fraud say na mekan me say di free ho no mo na mabone aye ton e de ma abrofo no ton ne mabone go mukura mu maye o she broni nim nyansa to the extent say ne de ne say nyampo ofra ne ntoma what ya say na wo ko ado na wabeto baby before ne de ye kura no ye se yenye say Ghana fo mu nya kwanya kwa abrochire kakra no okogina be fontentan no so abetia ne say ne grass nko a na onim say wo abrochire Ghana ha say ne wasi afuom hofo no but ne wira free say ofri Ghana e ne kwa no ne o na mpenifo sabe kuntu we say hwanya na chiri na ye den ekro kana ni nya kwanya anya hwekura ne ye wo meamia hodo bi e ho de e ho fe kama e wo kure mu in fact e ho akono but e ho ne de Ghana ni onya kwanya e ya grass nko an nkan bi da da bia ekura se ho na e ho nye nko a na efuom ho na wanka se onya kwanya na ka kire sabe mu amugu efuom ho a tibra kobna signal ben na wo ka kire abrofo no ho no it's so bad enti abesre e kwanya hodo wa ye fa so se wo man din e kwanya de nipa bi nya kwanya nya fon akita ne nsem modefon egura to pra mo se mo dat no me de me suma nipa bi wo man me bedu ba bi no ba kobra me se mpanifo se o mba ya straight e ba adwuma fam no mo de me na ba ya adwuma pa ne nipa o kase tie mpanifo a Ghana mebu ne bedu pempenso bi a wa hu emu ba ya 90% o mo nya adwuma nye enda mo asem o ma no asem any content o mo creating ti ye besre ye betumi afa kwanya we so de aba fontentan na edi dwuma pie benya so mfa so bebre na misinformation ye nyai ensem a ye nim ma ye nka bi asam a woni ho adansedie ma ye nyai ka obi na adwen se so wonya aba fontentan na so tena eno no eye ho ne didi agronti enko ba bia oboa ehu kura sen we asam ne ba no wonye mu hwehwemu na wadi kan de abeto ho so o breaking news no chale e ka say mo manyi nipa bia mo bo braje din ya na ba fontentan so ya say wo mo nyina no mo abusua atete abusua ntem e wo ba fontentan yin so to bi sa ho sentu yan fa ne senka ya wo a ene ntimi metiai ene bla kobra me say wo bi na nka me beda mesode na ye say me santi kamani baji ana just ask yourself so beda wo so do papa bi a wa bo ne bra bi wo mama wa bo ne bra bi wo papa na nka ya president ene nka ba so ne ye say ni say wo papa na ya minister ba so na nka ye say ni say antika wani baji ana wo papa na ya hene ene ye ni say anka wani baji ye nyai na ba fontentan na brofo mo de man say ye mfa mo bra nko yanim ne ye nso no ne negative one na Ghana fo afa no titina bi man no ye nya ne ye nyina ye push your man mfa nko yanim kodo me da sia no 39 minutes after 8 a.m. here Anidaso Wɔhɔ Obia the misuse of social media and its negative impact on our future generation. Kodo me da say Kofi, good morning. Good morning, Hitman. Anope what the enkomo ne ko mami tio. Asem we de de bia me ka say Ghana ase no eya na social media no amanfo edi peska no na edi sua de no na ebi mo so edi dinsen hu no na inshiraba kan bibi about say enkrani krekra phones ne ade na Hitman one thing is yen ma menomo ne me ye papa no yo ma be see there is nothing wrong when you get a phone for oba and a small tablet ema oba what you say but it's up to you the parents say ube make sure say akra no e the phone ye bibi papa cause one YouTube saying omo YouTube for kids in YouTube for kids there is nowhere 18 plus and yama by den ebeba honum into parental control now I restrict akra no
na wahu baby a obeye den or de befa. Hitman, we very simple. Netflix buy omo Enquires. And one thing I love about TikTok is say there is no way we underage omo be ma kwan e create their account. Like I create account na me come back. Yeah, but the Kofika no e mu adepa na nie. Awofo na tofo no man ba no. Wa kwatena class. Oni ba no make say no onye day student. Or da where nya botre or da boarding. Me ba o fair free to say ebia akra no JHS and SS. Baba na Kofi from me I'm picking from primary to JHS. But I'm picking from Kofi but who can say TikTok? Yeah. Answer na baby account. What if say akwala be account and no ma false information? You should be 18 years and above to be able to be on TikTok. Now okay win information. Now okasi ya won be 1990 ya. You be accept it now you be account in there. There are so many ways to deal with this thing. Because Hitman, me fun ye kura me. Ebia app bi wo honuma mitimi de to hidden. What you say? Inti na make say e was say maame na papa na parent no e make sure say restrictions be den e be ba akra no phone using no. E was say restrictions bound. Because the rate at which a bimu e use social media no very bad. Hitman asema anke wo say ye private issue a privacy no na ababe da abonten na ye dun komo inti na say no obi private life okrampo no ontimi enye den en living a private life titru fo ne omama fo no mo kuruma no cause ne privacy enye privacy biom. And this is how Ghana has say no you grow at the nine by then amana kusi, and not only in Ghana, Africa attitude. Hitman. Oko TikTok on China for the no fekeke. China TikTok FYP fekeke. In se hunu Ghana has say no moti ya mudi no. It's hardly say ube hu also. It's very very hard so ube hu also. Nanse ya say eba say omo band wo US no say aban it me bande ana me bo anhira yes o bande ya omo mu use US lines ni nyina no enya access to TikTok and they were complaining meaning say ye betimi ayi bibia afa ho cause ade bia ube create bia no there's another way so abetimi ade ube stop it and now ube create restrictions here e wo ho o betimi ya runimnyam for some George betimi to ho na mo yes e betimi aye o mu betimi aye Hitman, adie bia ye hihye bia no ye okwan bi wo so a ye fa so dwirima ne gu. Anase ye okwan bi wo so a ye fa so a ye den ye shape ne fa. Which I know say omu betimi aye. But akome say ase omayi omani. Ena omu so eniama bi so. Ende TikTok any other social media platform, especially Twitter the no man's land no man's land. Ye bule one ye bule ye found so your man penny so ye wine so your hen so your wine obi etimi kan adwen kire which are you and I know ye betimi name drop it in for more exa Twitter ye can say omunphobia ho and one country a production kwaso pa China yes. And research kakra ya ne say mokọ China TikTok nya adwuma ho de omo de ya adwuma no ye friend Duyin my and to set TikTok now, but set TikTok and Kazakazadi, and your Juma China. And I'm saying Grand Bruno. And your Juma into almost per crime to create red, which are other countries in the signing on near the other. That's when me real honuma me who said no. It's a different word from Ghana has he. TikTok. Ghana ha. Say Ghana has he no be a TikToker and you'll be other per channel that pronounce wa. Now you do be at him. Ne do be atem ne bule amanfo okrom ase which I no more refi omo say no these people omo ye nipa omo so emotions sabe omo abusuanom enti no o kan asem ade a ye de ye o na nya o den emfa nya onua ba bibini de debi China fo be hu akura ketekete okom TikTok FYP so a obe hu akura ketekete na o pamade 5 years nya akura ye o workshop ye chene se ne o pamade ne ade e yusu na yi ni ye. This is where I may fair free say send your omu parents ni sifa grooming kra ni sifa we can do the same thing with Chroma say
You bet me I the same thing with Chroma saying and Kran be very, very, very brilliant. I bet bo man abua and Kran ankasa mentally. But I say Ghana I say no obi wo ba no ye adwuma no hia ne sen ne ba na mu. Which an answer Kran no just a business inti onya ho Kran fa ne ba nko school agi so obi de ne koma no na nipa na kofa na ba obeba no na ne ba na da obesori amache o san ko ne ba na da ti ne ba be hu no kura agi se weekend enti obi say no dani ye den ko ne ba ho se wanyu obi papa amfa ne ba anya de anhye ne nsa there's going to be a problem when take ki akra na be eku bolo akra ni nyi ka kede bi at a point obetimi akra so oko school ba ube free fie say kim na wa sign school na wa sign ba fie abesesa no any boys akoye de akoye omoni ama right coffee me that send up ko ka bibi na social media de no me de eho no isie no wonem ade bi so course wo pamros ba bi amuto nchene no ye besre Ghana mpanifo yesre worma enipa be ye 1000 apemba ko ona mo ye adwuma ewa adwuma ko etu nchene ewo pamros ye Ghana ni dia ye besre yenye ne nte yese China fo mpanifo ye de ho ama wo no mo akwaje ho aboso ye besre mo ada si epeje enwuma wo mem de mema abrofo ne saa na omu yi Ghana fo ne dia ebe ha adwen insecurity ebedi baabi no obi nya adwuma nya adwene bone ba ne tirimo yesre mo yentufu so obi nkodi nsem hunu but sekom di nipa cha ha no en adwene pi ne ba sabi nipa unza bonsam boni pa onya adwuma ye obone pa ma ne ye enti ye besre mo saa pamros nsensem ne nkyere na asem no mampani mra mu na mo pa opomasi bre because ekobase omuko yi saa nipa we nyina di e de koma China ni ono oba ono so one set up people person don be adwuma to wontu me nkyere nipa wonfa na unemployment kwa na me ka kire nti eno so aban fa na ni akiri right na saa pamros for nkyere ni tu nsensem no omo pa ni pomasi bre na mo Pamros salt industry dia ekoso ho no 48 minutes after 8 a.m. here Anidaso Wɔhɔ Obia da pay enkwama ye de no won so bre mo na fe won so fo adwen kire bra 059340 65 65 0534 050 199 yenda Lumba in supernatural mineral water say one adaroma and na pay won so wo friend na wo de wadwen kire ba good morning bra kwagu bra mami ti wa no pay bra ya dem say any ejuma pa ma bona no pay hey you say there's a video do no pay dia o there say ebuja no hey asemi brasa me ya no nya akoma wa say ye mpese obe yale nti ya no wa de boko ama ye yesere wa ye nya o say obe fifi do mama e say ya but yesere o aya 64 akoma to nya sa Ghana wa hwe ya no wa bi we ya yesere o pa aya semu say enkini mpo aye tu ni Ghana enkini o say Ghana ni ntimi ntu nkyene hey enkini aye tu ya Ghana ya nkyene nso sabi yeti Ghana etu nkyene a eno so ya gidi ama China for say China for metu nkyene ene say be kakra Ghana de ye nya bibia anya o China for be di adwuma nyina aye wo man mu na afi ya besom wo mu ye besre empenimfo nhwehwe nkrata ni mu na bebia ese efata so mo de beto no omomfanto na asumdie emra ho na ekomo wo ya wo sabi bra kwamra nipa bebre na egu cells egu prisoner amonya apronfo na so ekoma di wo mo yamunti ekoma di wo mo yamadi wo makwa wie prison so ye besre ye mabunu no ane ye de tetere Ghana mai enti ye besre empenimfo nhwe na Ghana mrantie enye adwumanye na woni no esonte that's it kwagu for 9 minutes good morning me pa che fro say Joe man so kakrama me na minti wa no pay meti won kapa but we dey make social media dey no na example pa the sense that the man ka ba ko na ka no on what it entails when maybe you are at a reputable stage of your life na ya put information in about but man can send be you say ye man ye gan you no almost be politics ya dream say na human rights and human rights bro you crap for human rights headquarters in America crap we ban TikTok let's stop hiding behind human rights you have my privileges and a lawyer to form abba and they will keep everybody quiet it's a freedom of speech please there is nothing like freedom of speech when you are violating people's what do you call it
privacy and doing things that are not good. Right. There's nothing like privacy. Please, can you hear because TikTok here, Ghana, mini TikTok. When it came, I've never installed TikTok because they are not make sure be phones. No, this is nothing. Right. To look at. Right. But let's not hide behind human rights. Mama along come about human rights now. Omodi kata for friends and a politicians look at lawyers and please, it doesn't call for that. Let's put a stop to those things. Say almost all of the bill river, Spy Bill 2.0. Let's all embrace it, and it's going to help us. Right. Thank you so much for calling this morning. Good morning. Hello. Hi, morning. Me about your frozen. Your question, alias, I put on the casa. Mammy, you want to pay? Next time, my family, papa. Next month, we buy it. As a first one, I know of or that's a kind of movie. Once I kind of policy, and who has a foreign a baby at Jumaya. A Jumaya or Ghana. And when I have by the money, and who has a foreigner, it is a private staff, no, your big and who has a foreign baby. But yeah, money to a lazy. So if we are lazy, because a Jumano, the money, no, yeah, only you. Because of course, I demand to help party and me and me joke facility on one. We but by 6 o'clock, where you knew who was to say yes. The necessary. I'm November whenever yes to say yes. But this problem was here. Oh, so you want to lazy Samuel, or yes, Samuel. Also, I bet my one of that, but it's going to be more. So, kind of possible to be. Any as I internet, I tell no kind of master. I wouldn't bank managers to be here for allegation. I said, missing. Or would it be South Fort boys? Or would it managers to be here? So, much time for scan one. Or would it come one? John Kwashi made that say no pay. Good morning. Good morning, Hitman. Utiate, 30 seconds here, Enquiry. Hitman, Yamin Shamo, Ned Mapa Mobo. Can I catch him in Chow Mount Ned Mapa? Moya more my Ghana. Can I? Hitman, make a saka clapper your friends and social media. Tell them black with your canoe, and there you no crap pepe. I said you were over cannon there, or Chan Uber who said the women. Into a year friends and social media, and so no can't be at their four be when I no cla. We said, Satsam now would they care good and Wufino. Said you didn't can't pepe, yet the Yawa by your dana. Said there will be better so to make some ya. Who said besides, yet the year no be a banner. Yet the dinner and yanade, and so yeah, into said a mebla more canada. No clear to no more can Debiame can yet no near from my ban. I say, near maybe I will ya and no also too hopeful. Say, wait, me ya and yenti semi die. Hitman, Yamin Shamo, made my part, Debbie, I'm the blame. Yeah, that's it. Good morning. Good morning, Rakaba. Me about your frozen. Diane Tomio, and I paid the money a Juma. The Josupa. Micha, me Belenchi, Mr. Okacha and Soma. Nshiraba Lumba Supanibi na koma mlafo na omanga na de nsem ha odi akira ho compound obenya na me kakakra about social media dey again because na who video bi papa kanimu bi akọ lady small girl bi a TikTok life the we are small girl na expose you papa no niwu na te papa no ekwa ye me papa na me busuani a na me be wu pa again right when form nancy form na mo ye bibi fa ho but me that say good morning. Hello, good morning. Me pass your frozen. Pastor me di yebo am kasa free kwasiman. Yebo ma minti wa no pay. Okay, I no pay me bo mabaso ene juma pa amoye. Me kasa fa social media de no. The way I am omoye o ho ni senka am betimi regret a nka beboa. And I say so most of radio stations program amoye entertainment review aya amoye. Kayame akwai to say assembly ba sa asem ne de kwa kwatina sa program ne so I say dwuma bi eni ti de bi de mo bomb pa so obi hu asemra ne keka on TikTok ne fa kwatina entertainment na se ne be fruit sa nipa ne sa na ade ake ye ka sa asem ne bi na etwem no bi hu from hu asem aba ne da kwa kwatina nti no se mo ka social media de ne so mo ye sa entertainment review ni ade na mo ye Saturday so mo ye sa program misrom almost almost some topic na so who asem ba almost so mo de best na mo station so ni aka sa asem every day
me once nipa nso nye obusuni enso be ka no ho asem sa asem a mo discuss o mo nim ho maache enso de bia na moto na mo discuss right enso kakra me se me kan no Mate me that say good morning sir. Gideon Berma Sante. Yes, sir. Gideon Mami Tiwano pay. Nyamiase. Hey, Insha. Asa mo kan. Ama madwin hu din say. Etia man na ye wo mu. Suswan pa say. Te enipa de na no wi e ka ne eya no kra. Eno ankwa ama Ghana mpanifo bi ntino. Ezi ye twene sisi o najma mu ana. Eti suswan pa say agriculture minister. Koko mu na to ahye koto abotaya aseshuwa eti enkasa enya no ne de ko bujia na adenti na o ma na e wom na yesi ye peniye no ade bia obi be hu no a enka yetie ne ye fa ebetimi de o ma na kosi bari papam na onu bom aba ye otan se wa nka ne ye amwa abanti no esese etwe ni bia na ase najma esensen na se sa na ekodia enya na kire senga eze ja abato na ke nyina edi enya kire fa kon ba bia ko bia ne nyina atakiri nke no na ebebo a bia na so sa se ntimi nya santi na ebi dwin to mani ye ehun ya omutino e ma ye ebi wurawura nse mu do mani na o ma dwin kire right Gideon made that say other paisa also what to me afraid yemfa back one asemi no bi na yemfa si anopai 059340 65 65 0534 050 199 059340 65 65 0534 050 199 Mache yeah Hitman Pastor Frozen Kofi man ya shama diamond Kofi 30 seconds yanko. Hitman. Mina na go abeka social media. Uti aba odo na internet is to entertain and then to inform and then educate. But you see that social media especially TikTok say youth need too much. Ubo akola beye 50 years. Na watam movie ni na side asem no dinner tem was a year brother be cast be FM stations for no do no so e bi kan penny o kan na ya papa tienhwe ni enjoy it's morning am here do Nyankopon enka also good morning me pa che frozen nyame adome ho ye pa frozen FM akpache me ka fa tema mami too all say no me de mi say ya se no ekwawie ye ekwawie say encontro eba eni eko obi asem your person no kan wa asem ele de ekwawie say obi aka na asem e kire wa ase wa ye bone uti o peni panas ma o kan de enya ne kire no ono big na nkan ku so bia wa ye bone Jesus no man be ye bra ye kan ku tiaga aji se Ghana yenya one president enten so aba no bit make care right that's it ni ye abe o ko ya ye nto aba o ko ye nto aba enti sa na be ko no ma agene no yo but ye da se pass won so otumi afre anapa yankin kai Facebook message back one asem you no bi na yen sorry so akua free say good morning Hitman watching you live from Canada. God bless you for the good job ma akua free anapa yankopon inshallah baby a wo bia no we do a very final call and anapa ya wrap up good morning morning DJ Hitman me pa je fro say Auntie Mary no Lakeside Auntie Mary ma minti wa no pay ma min shira mu nyina DJ Hitman Ipatro me bisa se ye mpanimfo no omukọ amanfofo no so a ye timi mo akwanya eto bibia boko sana DJ Hitman me pacho sample sabiem me bisa se Africa man mpanimfo no omukọ abrofo man no so a ye timi mo akwanya mo muto abrofo no mo properties boko sana
And yes, I did here. It is minty Ghana from penny for Africa in whole or Masekra. Or more with video with Japan, dear map of phone free, and ni break, ni person kumyanti. Now, or more man for other near crom for near breath for. Now, man for now, or more mukosu de biano. Yes, be more quenya or more to Tom or Japan, just like that, Anna. If the Ghana men now, maybe you know that near crom for other ni scammers. Or more, yes, I'm a successor and Colano person when he bet break. Ask your money soon 50 years, Jumao. Quick money, no money now, Mope. Okay, right. But yeah, that's it. You fancy her. You to me for Obia. Coffee, yeah, call wrap up and I feel in the sorry so. It's man, yeah, wrap up. Ned Obia say, or didn't feed in to DLFM 106.9. In penny for making sure say, or more than she share better quam na, or Maya, or Mudim Raso, or Mama Imraya Juma, Emma Bibia, Koso Kama, Sa or mine on their friend say, or my 8 fan and to my piding, Efra. Auntie Mary, your last caller, I can't send me. Na ayame de pan. Hitman, I was say, Emra Juma Okruma. When you are a human being, we nipa. Na o set rules and regulations, ma. Now we do rules. So say rule number 1 is say rule number 2 is say 3 is say. Now this super paper bibia. I also thought ma. The wa to one among ye. But say when di mnasoa, and our brabo, say jantreni. Intino, omundi bibia so. Kama. Mate, Kofi made us say no pay. Kwajo. Yeah, black obra. Yeah, ko. Yem fan chere na sede ma ye netie fo amutie yen fitia na pay bedum pempen so ye bedro no. Ye kasa twede yam ponyankopon. Okon hyira so a. Onhyira wo mo pa na ade pa bia wo mo ye nyankopon hyira so na enye kese ma wonom. Na de ye ka ne se papa so pa hom ha so ene nim ode na mum de ne ye ma. Ye besra da. Omen ye ntan obia. Ye nyina ye die ne ye kankwa ne ye bo ho ban se nyambe ya adom ne ye nyina ye tumi akoye ne masoman. Na sede abrofu yekuru ya ehoye ye fa enti ye sode abosia bo ene de bi ye koboro no ye nso ye befa sa kwanya no so ne ye die ye se be ya ye nso daachi bia na abrofu no kon bedo ye ne ye pa ye wo na wonom so atumi aba ye ha so befa ye di ne bi di akọ enti ye besere meburu titiru ekeka mefo ekeka ma adampan yo ye mpeni ufu ye di omo kwa ne sa o ye mpeni ufu mu di omo ye ne mu omo kwa ne sa kakranka omo kwa ne sa Ghana man peni we force peni to sa sabe e kwahye mebu no die mu ohu Ghana man peni be bia wadure no ba kobra we hu na brabo no awie ode ne man nyina si ye that is the truth o man peni ba on koma yenka so man peni ba na msresra de ebi nsida enti wa wo fie nya de sere meso me de enye no ma wa adwe na da trim no fa ye adwuma na ma ne nya adwuma na abefo ntentana ye koso no wahu asam to dentena da obi benya asama ye betwe na kwagina baabi no emla wo krom ha o jese mpanifo na mamra ne nya adwuma ntira ye wo mra eye adwuma pa de sese wo mamra na ye adwuma ke behu sensa na de na nya betesa ye sere momma ye nya ne ma bi ayeye na ye besan so asere mpanifo se momma mra hodo a beta adwuma dia wo de yedi no mamu ho no enya adwuma samra ne ye adwuma so obi intrusion of privacy obi de obi ahwintasema babonte amfa mra kwan so ya che no wa face law na ebeyense na ha mo obi so otu sa na man black run yembe hye no until then ne de enipa nyai tie besere mpanifo they should up their game na omoma mra na ebeta be fontenta adwuma de ne ho nya adwuma se be ye beboa na ye meburu na eba no abo mo ho ba ntese bedu baabi no man ye meburu ni nyina ebeto mo asawrama do ha okese ye beba o man right kwajo yakọ yeah birthday bi wa hanti black run menti fro no na ye nko na we ekọ ediama Dorothy Asante Owusia na Dorothy Asante Owusia oye adwuma ono oye Christian Service University hodom na owo ye Christian Service University level 200 no ye nursing hodom na owa usua de we efri Florence ata mensa ene fena nankofo mo kumase ena mo se ne eya ho fedua Dorothy Asante Owusia ene eyo birthday so ahofe twede ampo yankopon hira wona odawe no onye no sonkokora o ma ne din konkro no ompegya wo mfa unsisoro na enwomesua usua ewo Christian Service University a we level 200 student na we nursing student no yankopon hira wo pa no ompegya ne da we no tire de mfa nkyerɛ na adepa bia wasase usuo no ebi emma osam so happy birthday goes to you Dorothy Asante Owusia a wono oko school wo Christian Service University a we level 200 students yankopon hira no nyo kese pa we efri Florence
ata mensa ene wanyankofo nya so mense yemfa wo da kesi we yemfa emam na ne kwakra mu no Kofi Boa me na yemfa we ema Mr Francis Odro Ajeman na we efri biribi nchen we kire mu Mr Francis Odro Ajeman ene your birthday so champion nyame nhyira opa na wa woda no onye ne sonko frama wo on kire ne emfa nchen adwuma bi a wo ye no no twede ampa Yankopɔn onto supa emfa ngu adwuma so na wo ye nhyira na bi nkan wasefo nyina so happy birthday eko ediama Mr Francis Odro Ajeman we efri wadamfo a ne den ede bibi enafi eye Barbara Kranten ono se yemfa awoda kese we no yemfa Yankopɔn nhyira no tenanim emfa nhyira right kojo me da say well let me say happy birthday and come on Papa Goso wo kufrodia mu ye adwuma e wo Taste FM Papa Goso and your birthday happy birthday and come on me ankasa me boy Papa Goso it's your birthday today Yankopɔn nhyira one your kese na fi wo mo akoma so ade nyina embrem so once again happy birthday and come on Papa Goso wo Taste FM e wo kufrodia happy birthday brother. Today, American says social media is not the enemy, it's a tool. But when misused, it becomes a weapon against progress. Well, thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. Do I share you media in Shabba Kwadio Sami B? Kofi Taylor Bayer, DJ Omar and DJ Fiba. I have a team Nina. When you say a prayer, I will be my man. What's that here, DLFM? 106.9. As I see one year, my peppy. Good morning. And enjoy the rest of our programs.